na me ma ba be handan wa ha se na me so oba ne mla oba ne se oma free ha ne abu akwa no emu twe obakwa kwa na adwuma no ene traffic nti on de oma eti wone ne wofafo ne nuanom akọho saa omukọ oba ne se ba na oma ena me sa ene ade na wo so wan kan kire oba ne se se ne me so me ye be ma manum nsuo medidi enti se wo se wo made a ene me kwa akọfa oba fofora na se na abusua ni nyina ya wa se wo oba no na wo se oma enti se be ma ne kọfa oba fofora wontimi ne ne nko osian maka wo se wo ma enti bronya ni na me kra me wan wasa wa frɛ me se obedi bronya ena me se na ma miska osian sisi an makwaji lo wadwuma ma ye de tete me na ne manso me kwanso me koto ne baba akwa frɛ no Dina na Dina so kwa ne ma mo akodi bronya nti mama Dina sika ni bi mo de ko nti no me nye sika ma nti o de twen na ye di bronya yi wi a oba ne beko nti January me gipe a me mo bi na me si yo mate nti o ka sa man kasa na me de me gya ne ho na me ko me fie no no so eko ni fie nti ye di bronya ni wi ni mu no na me si sie no Oma miska na me so me fa bi nko hospital because obi amenyem de osia oba ne be fie ono obi agbona mane se me ne wo na nyem me ne wa anyem ti no oba na bomidua se me mo ska da nsuo ni nkunu enam si nsuo ben ena oba ne de bo wudua o si nsu kro de me nka nkyerɛw enam so nka nkyerɛ me a enti nkosi da ben na wo beda ne dua no na me nsu medidi o se wo de asɛm na konsuma nkwa ahene anim ama nsuma nkwa ahene fo ne so mo frɛ oba na ma oba na ba beda ne dua no ti gisi oba na da ne dua na wiansa na wa ma miska ena me se mate enti efiri on me bisa na wosia me koye no aye frɛ oba na oba ne so obegye me 30 million enti sa 30 million no na me tu aka ena me se mate enti bo so me so a na kyese oma miska ena me de sa na me de ete ho no mo ne nyina mu no so no na me kokose nsuo ema ne di dwale ema wo de kɔ adwuma me kwa me so tente me bu nkotodwe na me hwie nsuo na gu adiem na oba wa ba benya bi de adwale na o de akɔ adwuma bo so me so an no chop money ni nyina chi me de ma mpa ba enti ye o ma na me sister ehunu se menyem na obisa me na me so me ni pa so me se no se na ye nkɔ ho ye kɔ ho ni me sister de ene enya asam ketwa ene me sister etwa aso ne ye bai ti ye bai na me sister se sa na tie de a ono nso obi amakwanyem de o ntimi ne mentena ho enti ene me nkɔ me kunu ho na me nkɔ tena me kunu ho no mo ena me se mate enti me bai na mbɔbɔ na mane no se edan no nso a wotimu no nso no emusua edan na wotimu no emusua enti se wakaso obetimi de me ne me mafo na akodan ne mudi a na ye entro enti ene ne saade a obekwa akopɛ dan wo baabi ama me ama matenem na akire yi no bibia twetwa din a wa maba ne nkyɛn ena me so ke me de mini problem ena ye de ete ho no mo afa de me ho no ma na wo frɛ me kɔ ho no ka kyerɛ me sɛn sisi ano sɛne me sister de pressure esi mi su no omo mugi loan wa adwumem na adwuma no sɛ ɔno ankasa na ekwaje salon ne dia nka obetimi asan wa bla ya nginiska but sɛ ɔno wɔgye akɔ abɔnten do no odi ka akwaje bi enti sɛ ɔka sɛ ɔsa akɔ akwaje bi a wontu enwie enti ɔmo ma no enti sɛ ɔno wɔgye akɔ abɔnten ne de agye sɛ wɔgye sika kakra o meme hɔ ekɔkɔto ase sɛ de wɔgye asa wodi bitu ase no na edi adanse sampa nipa so mesi na magye sika no edi ama no na boso me so a ye de atete na me se mate nto o kan sa na man kasa enti me gina ono ma na ga bia me ne tutusu o frɛ me na o sa nas wo ayi sika no susu na ye to ye no aba enti me famlo na me se me kula me nifi enti ade che na o kan sa na me se me niska won ho na o sa na wo niska won na susu rura na asam na o ka kire won o ka asam anti ana me te pa na me kofa o si 2 million na me kofa 2 million na me de e blend no eti me di 2 million ne blend ayi me de blend e benada ena o se o kɔ na nyambo efiada o diska na o de kɔgye 20 million aba na de akɔ akɔpɛ edan na han na me si wi o mate enti me diska na ma no kɔ eni fiada ena me wo hɔ no ma na wo frɛ me na o se ana so wo he na me si me wo fie na o se ana se me srew me ho akyere me enti boa me na me so ho akyere wo de ebe ho ena o se Ghana dan fo pa bebo na mane se Gani dwane na gani se ompene momo na ne duane nne na ne duane kyenti gani dwane akɔhyɛ nkran etu ɔno sisika no watua mana watua 26 million ti aka Akoma 87.9 FM abo dumienu apa honsema aduanan mienu Akoma mu nsam dwumadie na Maa Akos magye adwanan awiye ye tabiri ni se goyi ya ye de ebra wo ba bia wo bia no ane ye de toawo
yade to baby a wo bia enu ntije brɛ na ngi wadwa no netena so na etie ene ensem polo ene ensem bege ne ensem akase ya ebetumi asie na hyane so se wutie no Akoma 87.9 FM so no na wo hwe no Kings TV Osei Chrome TV ena Onua TV na ye Facebook no eye Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM and a YouTube ya Akoma 879 FM Akoma 879 FM pacho Facebook no wo hwe na wo share bomode wo like page no a na wa share ede amaye like page no na share famaye ene de ni ahobrase kwan so adawroma like page no na share program yi ede famaye wo hwe no na wo share na wo share na wo share na emom no shane so papa se ene de se he ye bowura mu se pa e wo bronzo New York, bronze New York dia. Na chese edum African market. Edum Mr. Usu edum African market. E wana chese he. En ya ediane ne wa Africa eye Ghana. Ya wu pebi e wa edum African market bronze New York ya wu nya bie en ya chichidie nyina be nya bie ho. Hunu se de America no. En ya kusie apra oyuo. Na just wanya bi ewo edum ne so to ni mo ro so ye twa prese wona oyire oba eku amponsa papa bi mutie ni sesi ya nyame onhamo na fe ye bowro man Ghana mu so na bo wo fie wasafo wono so ehwe bi live encourage this season go assemblyman information center edem gaso filling station gaso engranza wono so tonfi woni diesel wabi atum na Harimat supermarket ewa kwakoben ayasafo boache junction wa wonom ebuwe ediatum Adepa information center kwatwa fancy dem Big J taxi driver peti number 2 wabi atum Big Love Radio ewa Spain and also edem ewa hodie mu azepa Reverend Makoni woni champion filling station ne di hwe no bonsiam ho asori dem niema eno tonton edem ma juanta from ma mempatase wabi atum tai junction angoma so taxi drivers mashani agawuri won mabu atum na pakoso taxi drivers what junction wanum nyina se yetia Akoma mu nsam enua enekro na afeidie wutimi so ene bet mat saloon sokoban ene na wanum so biatum yesa me kasai wo mu aboaje so ye sa pepepe ena etie babia ne kurodua ne so de ene kurodua nim Akoma 87.9 ene wanum tie atomic digital satellite the 4 junction wa biatum sofu coffee taxi driver tag junction wa biatum ICBC International Central Bible Church on Prophet Elisha Bu kwasi Juda oni asafumani nyina no wamoso abie ede atum national song se misiesie me ho sai dia na wa wonim se eye Joseph fashion Josephine ena osheme atade na chese adwoda ede kosi efiada metumi abetrase ye program yi Joe ese wo ye wedding adoring anansa baby a wo ko bia engagement eye adwumam ena opese ye pam adwuma atade de ma wodi atade fa nkoma tela ni kakabukabu o no ntwitwa wontuma no material sai no fa ko Joseph fashion na Josephine wontwitwa mpempam fa wunyinam na abesa kuaba na fra Josephine e was 0243 433 465 0243 433 465 some style bi na say wo fa twa fama Joe babia wo bia brochire hin na wo Afghanistan wo bepam na fe ye de afro ewiem na fe abrawo na ye wo bom so ye ne meet me there sports no ene di enhwe ni mu efiefufu opportunity number 2 Aku special fried rice e wo tag junction no so e bi atum nyame na aye information center wa bi atum na nyame ne mebuafo information center eno so e wo abinchi eno so ya bi ede atumu Mr. Usu edum African market wono so ebie atum ewo bronze New York enti yamre na enano yenua ba Dora ya wo bi ebeja akura de man no se okọ awoma wo mo ba bi dai ade achi ye wo se mebe yi ntina ha na emo mekọ bange na makoyi skadi aba okọ ye ne fewu wa mabiem yenua nom do mi yen kakran da woroma ma ya boaboa no nei ye de ahye yenua ba no ensamo na ebi nso
eje ne number nti yen kakra ne ebedi ye hɔ de de share ne nsam na emrepam no ye de video no bra ye presentation nani agye kwa ne nani nani na because ya meye appeal ye de ne sane ye hwehwe akura na kira kwan na so manfo ha wonom ye wonom bombo na omo ye so omo beboa no nti ye de bi ye de ama no na yadofo nso eguso nyame onhyamu ye papa ene momoa mode aboa yen na Mr Brown ene na yire Madam Faustina Church of Christ Tottenham London ena mowo Mr Brown ene na yire Madam Faustina Church of Christ Tottenham na mowo London na modisi kasuma obi se onfa emra send ni emfa ma Millicent yemfa ma Millicent na nsam yenu etwa no yensa aka ana sister Georgina Chei wonso wo UK na na akua so ede wo de na ma wo se yemfa emma Millicent nyame onfiri osrum so na wonhyira mo se momma yanim enwu aseda abrebia no moboa yen ema yen so ye boa nkrofo hwede mpa onyankrompon onfiri srum na onfa enhyira mo afa yemra na yene yenua baby emetwetwe enkomo Safua Laurentia Safua na yane Safua bedi nkomo de na wa wunim adwuma pa ne yeso asene o enu nti Oliver Syria Mix Tom Brown papa Kema Line Company Limited ena de ba kwaje bigu store mu wo supermarket no mu Mansoa Herbal Clinic yade bia ba yatenete enu nti branguna gajan hyerewa for 2000 bookshop and stationery yase so pesa wo ba no ebe nse buzia brana beje enwoma ni nyina fa free for 2000 bookshop and stationery Almusa Herbal Clinic wo ba memu ayemre wo ba mu ayakase bra ni yankantwom na wonso be ma ne yema odie mu oduro ne ma no ajo yoyoyo gongongon Time Herbal Center ya the Time Herbal Mitchell but I am ye ya the brato ya the so 21st Health Clinic say ye sciatica expert Piwak Natural Health ya ni ya de 3P garlic mixture abedwaswa wonumu a etutu ho ya de wa wona awoma so ya sene ene aboafo nkaye akire ya de wo mo aka nyina ebeba Laurentia ya mo ha na pom to say Bibia boko Laurentia mente won kaye asem na aba na nibiri sam mente won kaye Laurentia awiai menem abadwafo na matiefo ya te ya so ya yetie wasem a ode bae yankwan me bae nya bone na mene abante vitani afane nesmenu pachano watetafo tiemu onum na menene tene ntokwa kakra bae ma okaso ntim na mentina ma mena na munyina akokopa na choba still na ade no woka na no woka ensu nti ebe ma wate ense de tie bia asam no nkwa wie ye no anya no ye ma reho why Safua ma reho bibia si ensu ye nya start ye kra na wo besu Safua ensu uje tissue imanu menyi su ye je fa won sam paper fa tissue no paper ma me reho na misu bia ye ntimi nye program no se wa hunu humanim misu bia ubetumi minsu entimonsu mensu ai na yenko ti eba sa menene ntamote ena madam fu bi se fe ne Porsche oni Ghana ase o great ena odini agent emame na menene tinje oba fie be hu me na na msenka oba ye me hu ade nti emu onum na me hu se nyinsi aba nti anu no na menya me menses fa hu nti se me kasa me sheda na me boa nti me de to agent na nim na osinje se ye hwan ya na mso me de se de menya menses abesi sa me me hu se menyem de me sure se earnest eno se ono onde ontimi nkase obaji obi moja ahwe no ti se minim se ono ne dia me mfanko ti menene kasa ti se nkomom nyina menyim nyina ti menana na mokọ me de kotu me frɛ no eno so onde enyo ono a nti menene mu a huchie ma menya 4 months ko 5 months ansa na next sha send me 100 cedi se me mfanko hospital ti menya be 6 months na meneme na mokọ mu fie ena afi de o se waje
Ti me nyim nyonyo na ahwe me abesisi abeto abofra ni di. Ti me da komo wana madam fo baako ono nso ben Ernest no na ofem ga yim say Ernest again so be so koye die ni. Na me frɛ ni busa no no sia na mso. Me da me ti onya ma adwi mu die minim say yo no a. Nti me ma ne kwan amana wa akoye. Ani ekoye die ni ne ba ye se enya ne ba. Enya Ernest ne ba. Enya Ernest ba. Nti ya tike ma eba na me free agent na msiminim be ma bia ka mu mi agent ne friend saying Ernest Cheme ono ne agent no agent ne Thomas Cheme na me free no no bizam say die ne ne age sen na me ka price ne che no se e na me ka ba bia ekoye no no ti me kasa no wo se say me wo first day no ne madam fo akon ho se wo ba abeji akra no e wa abra me nsuminim ti ekwe die ne ne be na me hyeda mu nsu nti me frɛ madam fo no se ade na me so ami nsu nyina anya se bia e ha me sa akra na enya papa na emum de ha me ne se obi ba abokasa ene de ma me tiazi se sam kasa me hyeda na me de share boy na the whole Ghana minim se e frɛ ma bebre ma se ma papa nko e die na minim se de onim so ade ko share no no mpene ma na nye ti me na minim sa akra na ene ba ti na me ma na kwan ti me de me minim ba me bia ko mu mienu me frɛ Thomas na agent na minim semfom so am ye nti na ono so twetwe na wo kire me de nti na me de aba e say me ti o me ma me on suma me se me nkoye we na papa nso nsuma me o ma me nsuma nsa koye den ya se me nko fa mpe wanyi nsen eno de ti na me ametu nwa na mo aba se me de me nka se o me ware me because of sakra na ene dia me nso me ma no kwan so de anya ne ba kwa mama no kwan amana koye nti me ma no kwan se on fa de asibia nchem no meje nkongoye na me hu ba bia me gina sisie okay enti nasem nyina ene se me mo ne tofa nkyerɛw na one abrante bi e frɛ no Ernest enetie esa empra na akasakasa ba wonom ntem ene one ne gyan ye na okohia abrante frɛ no Thomas okohia Thomas no emu wo no ohunu se wonyem na no oshia Thomas nche nti ye ne se akra ne dabranye Thomas dia na emum no Ernest dia ene odi akra ne koma Ernest enti Ernest hwe ne kakra kopim se wo wie ye na Ernest se ene saa dia meye DNA test nti Thomas ne dia wankasa nyinsa ne nya ne dia na emum no ono ne susu se nyinsa we dia dabra me di friend na so na ba Thomas enu nti no me dia koma Ernest na Ernest ne wo wie dia ma me nkoye DNA test okoye DNA test no DNA no ewo ha ya de ba kire mo afei de adane ye na no akopɛ na sem na no akoyi ne ka na yenwura mu kakra safo a Abrantie Ernest ono ne wo first boyfriend pepa cho David men nyese bi ono ne ni omumienu se bia one Thomas na one ne Thomas na meka de ende e ho ne nyamasem e se ji Thomas no Ernest ne Thomas so nti omo metwem no enka men call past Musa Ernest na ya wo boyfriend na wone ne temebo a Ernest no okay na Ernest wo shia no he me ba cho na me ma me nwia etetafo nti honom na medi hu no tafo honom na medi hu okay wa ye wo ho ade me pa cho de menti o ye wo ho ade me pa cho de bi wa nye ho ade nti woni no but okofie ko hu wabusua kakra mo mo hu se ye basafo a ene Ernest de tinti se ne hu gu nso gu nkra ye nim ba ma ye ko bisa no pa cho me nwia panya medi nachi ene ne na one na na ye adwuma nti ena nam so ma me ba akonso me ka chi ono de obi am ni me ma me ni wonyam ne na edi nkomo kwa achi okay so nde no nim se me ne wo one Ernest ena wo ho chairman YBC ne yire obapa we obapa enterprise pankro no masalachi ya wo ma bia tum de mu aden pa ena young billionaire wono so abie ade atum de emu adia wono mu ATM enti yehwe woni Ernest etna efie san me va cho ebebru 1 year de ebebru because ebebru because me kwatena ho no kai na me ko school ebebru 1 year
One year next na ko school. Me pacha. Me jai school. Hɔ na me ne me maame ne te. Ti aman si ye too free hɔnom ne mu. Na no maame te he. Tafo hɔnom anti. Ye too free hɔnom na ansa na me ne eba be twempana nti ebebro 1 year. Ebebro 1 year. Na usua adwuma na ko school. Me pacha na me sua adwuma. Na usua adwuma. Ise wo sua adwuma na wie. Pacha. Okay. Na 1 year no a wone ne tena ye no, obi e wo so na ye mpratwe mu no akwaye on and off. Ye jai ne yasamba. Ye jai ne yasamba. Mo de na te sen. Pacha na nti saa de ba se na me ne wo hɔnom no na me wo me ne boy bi di nkomo wo US oye madamfo onye me boy ba se mu no nso frɛ me say opɛ me na madamfo no wo US eni mi ti ebi ona me fro ka kwa na me kɔ ba bi a otimi frɛ me say wo hya atade we na wo kwan na o de magigya nti no kɔ US no wo de wagigya say bi a me pie kwa me kɔ ba bi a na so amanko 40 tell me say ti me bo na wo pene so ema no okay so one pene so di ama no a ene na eni hia ne san wo pa memempe wo se dem na ama obi tetame pa cho de ko ba ni say na me Ernest obi a na me ne te na me fere ne pa obi a na me fere ni nti me busa de o wa broche ni ska se me pe bi de aye ade wo madwumem ena o ka jem se o pe me am print ontimi ma mi ska kase esa ne ho akoye den akodi me maka nsem ne be ma net de a ena o send me 100 cedis nti enam se ska na ma eje won honom na ayese na obi za me sem obo na me si mini bi nti o send ska na ma me no message ni se ma delete ti one day one na ska che me se me mfa me phone ma ne nkɔ hwa ade o my bed ebi wo me phone ne so ena me de ma nurse wa akɔ hwɛ message ni nyina nti Ernest ni bufu na o ka chem na me frɛ boy no de o US na me ka je nse baby a wo no wa ware wo honom because of so benya pipes nti na ware wo ho ena me so me ya akwa ketua mintimi nware obi a wa wo me ensa na sese me ngoda nti no mintimi mpene so se enam se ntokwa bentimi na obetena nti me ka kyerɛ no se de be anka Ernest ni be je di se nya me hwe no no na nka wa pene ama ya sa by still na ena na o science tin sem bi free me am hu nipa bi no ho nti no ye me no ne ma ni gidi e wo menini mienu mu no onjimi ndi Ernest no anasa Ernest no onjimi nsensem bi ade nsensem ade na wo ye ho nsensem na no otete se bi o se wo busa me hu nipa bi o se ebi a wa frɛ me se bi a me phone me hu me mpeke ti no wa frɛ me hu nipa bi se hwɛ so ofie ma me ebe na se mini hɔ a na se ne meja phone wo no mapie na wo ne Ernest antimom pa chodabi obi ate ne baby nti ono na beda ho ana wo na akoda no chode me na me ko okay na o kasa no time abrantie na wo abrochire no wo no kra wo hu ne wan phone so ana no ye classmate pacho no onye me classmate me ko sua adwuma foforo no obi ton diesel ye adwuma ne nchen ho no nti oba ho no ne me madamfo boy bi am ni di ago na na me nam so ma me ne boy ne kasa na bra ne de na no tum so oye bonsuo wo ye kromu a bia beta ya damfo a men bi wo ko fra broche ba otimi ma me yesti we ye fie ho no abeje woni ne nya hweda mpacho de woni ne nya hweda sa force se de ya ka no kra bi ahinta woni ne nya hweda woni na nya hwe no kwa broche wo kwa broche ne so ba ne so wo yesti ene nkwan ede koma ne hye ne fridge mu no woni na nya hweda me mfa nko ono ne ne beje na de no ni girlfriend o ma ne girlfriend ne nya ma no ende se me ka se me nyima na bet se me bra ne hu me ho dade nyame o hata so inenim wankwa ni fie da pacho de bi ona na beje aduane no wensi ni fie da ti kwapem na unnim de o wa brochire no kra ni fie minim ni fie okay nti tema o started so woni wo edi nkomofon so no anya bia wo ma wo mpena Ernest ya woni ne tie hunu se abrantie bi wa brochire ni mi di nkomo o so opeme mempe no o me pacho ndi me kasam kana mbo ma kan chire no di enti ne wan kan na wo bibi se wonya ono so a kan ne betwem pacho mi ti ma enka onu ni hu ye no enka me mfa me ma me mu senka me na na kwa enti mi mbu nkotodwe wo nani mu mpa na chew se me ebia o mfa nche me ana asesen ka me ye ntwa sa kwan no se me kase ne o mi tiri mu se
na me ngo da na nsan su ni mitim se wasan su anyini chen me se bia o ye kwa wa brochi na se o ware me kwaka ho a na me nso metio ma me nipa bia ye fie we ware no wakwa ba nti me makase se me ndo wa na se ma anware me se bia me kwa me san ba nti o kan no nde aware asem no kan wanka so ne mbe chempna bet ma mpene because of se no wa ye wa brochi awasan wo me nsan okay Etie for die na bibi boba o die na bibi boba die na bibi boba die na bibi boba DNA obi si DVLA ye sister Eti wasi Laurentia safo ade no wakofa de abai die na bibi boba na esunya safo anfom so a enti yenhwe na wo se Ernest wo fare no wonye wompra wone ne tie me pacho woni ne na me pacho woni ne da ya wata ade hyew me pacha wo wro wono so wro no ho pacha mu dim mato bomb etiefo mato bomb mo mfa nche me pacha wo ni ne da wo kate wani pacha David wono so kate nani pacha David me pacha wo Ernest enhu wo nakedness da pacha wo mu da okay nti die ti na afere Ernest me akasa na me ni me papa kora enhu se boy no me fere no me pese me hu adekodi nti e ma o fere boy no mama na minim se bia me hia bibi kwa na me ka ja na me ntimi na me sende ne mesi wonka joso wo hia o ka che ni ti die nti na se won so wo hia sika ana wo hia mo a o fere no so be ka che ne se o ma wo sika age se wo fere wo bi a wo so pe wo US a wo mpe no no ono na ma sika ma ya minim free se akwa no ye nyanko ye die na ni nyina ebi akwa me mintimi mfre ne gan se mi hia sei ebi age se SMS message no ma send am na wa frame enti wo se woni Ernest 1 year beburu 1 year beburu 1 year enti sa 1 year ni mu ne nyina no wantumi misa Ernest ka da na se ma miska enkoto mpaboa mi hia we wantumi misa ne bi ba cho na me bisa no but enye ni nya na mitimi ka che no wonanim wo boy na woni no etie na woni ne da ekoba ni ade ne de wo feri so bebi sa ne sika na emom de wo abrochire ne de na wutumi ka chen so ma obibi na ni nyina so akoye fon so se bia me gina wanim se ma me se me aga me din woni pem ntina me ba me ka se beba de ya me mba nim se ba bia bedru ne de ya na wo se ba what if you say patro 21 when the Ernest try no nya fie say 20 oh okay enti yanhwe edie ntokwa ene si ya woni Ernest mo ntumi unresolve na modi jaye ma wo kohunu Thomas patro sa message no abrochie de na ohun ye na no se sa na mimi di ni besie free say obi o wa abrochie ono no de ebi obedru kwa bia mi fi mekwa akware ono ene ma na agin amba misubi ama subiem wonye ni se na wo ye mema sem me ni Ernest tepa de me kasa me ye ya na me boa one fairness chida patro da afeni nyina one fa na chida patro da okay enti yenhwe woni Ernest jaye enya sen ma akria mpacho bra na ebeboa me ne ba no ema okay ma ne mo ne ho oni Ernest jaye no enya sen yansa na ukwa akohia Thomas me ba cho say yeto assemblyman for about 17 December inti honoma na me my friend na madam funu nso free akwantuo maba wadam for de nam no suma me hu agent no okay your friend Porsche there be your agent no ye hu say agent no was second boyfriend amepa chan Thomas ye money din ampa chan no me second boyfriend e friend Thomas no inti yawo omuwini sa nipa na ne ye vote man wo ye fie no on nya inti ni egina ho inti me ni Ernest ne kwa nya ntokwa no me ma sa madam fo no ene Ernest kasai senka ompa na choma because on na madam fo e bia ti me ma madam fo kra ne Ernest no madam fo ne Ernest kasai but oso ohwe ni nkomodie ma na pa na ompe mi bie inti no minyi mani
Ti yaman se be 1 month time. Ya to assemblyman for baniwe. And or dimi ye ni deep nam she straight dress blue bi. Why na do ye ni Madam for no Porsche no. Me hu so de me deep. Inti na nwumre mi nzubu okwa ofri akwantum ba bi wa na me ndefe na me koda ono ne ho. Okay. Inti me call no no se lo ye no amu no kontom ni edidi no se me agent no ye odi mi tu kwan no. Ehu picture no o se wo pesu wo hu nti da na me so me da bia mu ofie. Inti Sunday bia nwumre na mapon adwuma me ba bia first na Sunday after church e kwa adwuma. Ti me wa no oba ya no pa bi. No ne me maame nua ne me nana mo behu mo ne nadamfo ba ko nsu free ekuro mu eno mo baaye be chia me nana se wo ko na asemi pam no ba no be ba be di nkomo enam se matinti emu onum na me hu se van se 1 month time na mu se menyem no still na akwa na menya me menses. Okay. Nti oguta me no yeko ke ko scan ni bi obraso hospital. Nti eduru ono no say meyi agu anase me wonam so obi kwa pe why na na bisa so be Thomas no meba na pepe se mi hu se woni Ernest no ntamote ye no ebi enya bosome bosome miensa ansana wukohia Thomas eno na mpese mi hu me pa chan enya be se be 1 month be 1 month ya to assemblyman for abani nti be 1 month na odi ko hu wadamfo no edu ye DP na Thomas be hu DP no a wo so wadamfo no emfa wo ma no. Okay nti woni ne betena nti woni ne tra ye no so enya asa wo hu no sa wonyem me se me hu ye no na me kwa cheke ne ma ko hospital ne kwa cheke me cheke no test tube ni su. Okay nti woni Thomas tra ye nya asa na 1 month 3 weeks 1 month komu honum sana koye. Okay Nti me hu na me di kind fairness because on ne be ma me di kan enimu no. Okay Na me frɛ no na me chia no na so ono kwa wa frɛ me ayema ti wo hu nyinsan no wan kan che Thomas ansa me frɛ no me frɛ Thomas anwumre ma nga yim so ono ko nam kwan so obakumasi nti or drive me ma nim beduru. Okay Nti sa na madam fu no so di nkan aka kyerɛ ne dada nti no nti na ono ni free ho no ma o free nkran ye bekumasi na me frɛ no no Ernest asmoke nse wate ade a kyɛ me nhia no ne enko cheke o na danfu bi obetimi a cheke amaye na me so na danfu nti asema amedwen ansa me nso medi nkan akoye akotwa bi ansa na yaduru ho no ma me nso me na se ekona sente saa mayi medie no e de aba ti me kotwa scan na 1 month 2 weeks na 1 day me ne na scan na 1 day aba betoso ene ekwanti hospital wa de be ka bi o senyo no a na me se de be ya Ernest sade ya na menya me menses fa woni de maji nyina mu ne se me di Ernest ho ene de ba Thomas nchen enti me ko senyo no na me ne madam fu bi kwa ne ko hie Ernest ne hospital ho ye frɛ ni Mavi so tetafo ena obi eja ye ho kwan na obi aba afie enti e ba ye no ena ye wo mu e be ka de enti ne 2 days na Thomas ba akromo ase ena o sinti se mo kwa na kwa de na msi boy ne de o senyo ono a ena free Thomas na no so me de me mpu o na emu me nso me mpese odo obi emoja ebe brɛ me ena msi ane de me ma adwen ye me no ye hwɛ ne sana se me wuwie na se onso ntew ho ase na de mo bɛyɛ no na maye nti emu ono ma menya be 4 months ka na still no senyo no nti no won fi me nti wo mu a nti won fi won na Thomas nso hwɛ wa na wono so yi nsa enhwɛ onyinsan no so be kwa scan so be continental na wo mu bia nfi first day kwa na e kama fruma me ya fruma tunti ho na e kama fruma ti me madam a misua adwuma wo ne ho ena de me call ebra so hospital sa ti bo kwa me kwa adwuma no na enu aduane ne nya bi o Sunday bi o yenkwa adwuma no afrɛ me ti bobo sebo ne first scan ne fa kofi ena koye santi me wo ho no ma santi one day bi na me frɛ Thomas ena me say na aka na mapon me ho ba bi amaduru ne nso de me ntimi fa nyinsa ne nya adwuma na wanya san pacho ne menya 5 months e ho na ma yemre ena me say nka me pe ska kakra e de aton nails neema a start wo fi na se 2 cities bi kwa na beba na me de adidi ena o se wate na o send me 1.5 eno ye Ernest no pacho da bi Thomas eno tama wo de wonyim ne nyina no na Thomas de odaso ne wote
Pacho de no ne minti obet se me ho kyerɛ me na mebisa ne bibia na ɔde ma me time an next ne megye ye no okay mebo tama wonyem no Thomas so ne wo jae ye mu jae enti Thomas wonyem ye ne nyina no one wa na biem Pacho de one wa na biem kwapem sa wo ye na Ernest na me ne ti menyem no na me ne ti wa enti obegye ye no obegye 6 months mu no obegye wo sign ne ka bo ya one de no ogugu nyin sign no so wow now Thomas bie na no ka kire wo say as long as I would nyin say na koma Ernest nti wontumi ne wontena bie mu ana me ba cho de bi say ono na de o kan ne say obi a onyam de say me sise bi me say me di free Ernest one ba ye de a bie nkonko ka ho na asem no na se e ko na se wogie a ne ehu dem ti e call first day na o ka se onye me frɛ no e ka che no sinti se obeden obewo wa abra oba no onya papa na wana kan Thomas enam so obi ko epe bi bet onye de onya nti me de mewo na se eduru wa nti bi on ma me frɛ na no me busa na kaka bi 50 cedis 1.5 no asende ama me enam de ko to Nelson e ma na me ye no ofie nkaka eno ya Thomas no na de ma o Thomas but ono de wunya ka kire ne se wonyem no na wususu se Ernest de no wono de woni na anya hwe bie mu da mom Ernest na woni na jai no ya akwafa Thomas no de musai kwaka bo mu me pa cha ya ono a na gugu nyinsa no so akopem se wo de wo ye okay inti me wuwie ye no eka bia on na ahwe me abesi no abeto inti wabeto akora ni din Ernest abeto akora ni din inti ewo mu anono a didi nkomo che madam fu bi se akora ne de inti obakwa no nso ni mu ena o se obakwa akoye di ene na mse me ma ne kwan because akora no a wo ma usika me kai one day bia onene ma me mu ba ho so akora ni mu asambesi ne on so akora ni mu bi but no show pachan inti me ma na kwan se me na akoye because me no me maji nyina ne se yo no wo di nyinsa ni free no wana kwa Thomas me maji nyina ne se ono inti ka me ma ne kwan kra ma ne nkoye me ka sa me share that am de question na ka me ma ne nkoye ti ekoye ba no de ne ekoje ne se anya ne ba no me ye bas ebi kwa ma na me ti asisi no me hu na skwa me ntimi hwe ne because me ya but obi tinche obagin se na abaya wasi so de wo sheda ena o de ko she no bet man sheda na wo Thomas no ka chere ne se wo ne Ernest jaye no afe ansa wo be hu no ba cha oye obi a ope questions busa den na oni ni jaye de na sie me so ma me tuoi se me nu jaye kwa na obi sam se den na ni we ja me nka ebi ade ode ye me no ena wo pa busa sa na de sie na wo pa busa sese ebi a me na me ye bone ena asem kwesi am ne ntam te me ka che we bia won so kwa wunjimi ndi ntima anka enti eno de wan kan chense bia bosome ana jaye no bosome mu ani o na mo no ka chense me ne me former boyfriend jaye na afemu ni okay ma yenhwe bibi ene ma ladies no dodo na ebia me ne boy we na ho me ne na jaye makwa hunu boy we manyin san ebeye difficult so lady no edins on fama ne current boyfriend no de bekwa akoma ne ex boyfriend ene ya obeka sawoa ene edu akwantuo na wo koye die ne na se enye wo ba ene na chesa asem no de asia na asie no na odo Ernest echen Thomas me pa cho enye sa ne de ye kan odo kwa na menene tene de na me ka se me no na me boa na me do no bai senyi nsan ne bai no donti na me share da ka asem de kwhye na me boa nyo donti enye se bia me pe Thomas chen no anase sei me de na me dwen wan se me mfa obi ban koma Thomas nti me de na ma dwen nyaa me se Ernest sana na eye me okay enti ye hwe ada mokoko ye DNA na DNA results abai na eye Ernest say and we feeling here o ma me ba fie no me to zisie no Christ ma me ka ma man say nyina tene say
se me kase min kan to me se me sheda na me de share ne se ende do be ka bia min jintum se me sheda nemo me fa ne se mistake na maye e na akoba ne sa min ebia obi didi nkomo se wodi nyinsia ko show bi se me sheda na me ye ya ene de min jin dida okay min jintum se me sheda na me de share no ne ka me sheda kwanza nka me ma ne kwan so nko edi ani no minim se nya ne ba nka me ma ne nkoye. Okay. Safua, and my year hunu because Yanni Thomas Eddie Comono, one also, which means a near Mashina Sukakra. What a yan say, third man be one. Bema be cajon. One no crying ye need, so one no, and na Akrana a yanadia. Cano cratch I Bema for Frobby sent him. If I should there be Ninsen Mundio Mummy. Safua Bema for Frobby and sent him. Me pacho David. What did he? Pacho David. Bema for Frobby anyhow. Me pacho David. Ebra, what down for no? And Thomas Edin Comono. Edia son na Thomas Kai. And Comona woo yanwa, Chrea, what down for the audio brew. Not Thomas say. Or say, or Babaji, or Senko or Baba Jacrano. But na and say be our basso of a jacrana. Mempene manem bamaji akrano ena misisi mi to mi hu is a mistake na me ye nko ba ya ene de e wa branka ena sti hu se maye na nki akoka no kwe na che no boko wa branko on se ni sika nto akra ni di. Okay, not to say no nti wadan funu ne koyi ho no madam funu ena ka che ne se ye to akra ni di nti no na ama ne kwan o ma ne kwan ma ne baby anka andrews o me ka de wa bobi because me nyam no me kwato ta kwa ni din kwa no ma me 1000 ye kodru kwa na nso Tommy. Hello Tommy. Hello, yeah, hello. Bema na pomu to say No God mo na also Crystal dom me won ya papa ene anopay me colleague be fra wo free Akoma FM TV3. Bi ma mesima ba me ensa bi ne ani nkomo. Nyame onhira wiye pa se waje yensa ya Ernest bi ebe piepie mu akora piem die na piem ba me boye nkomo kakra edie ne seaport Bokoje na pele safoa obina van kana modusa na miti ho safoa ntimine tsaka sabe na otumi ensa eko osumo kakra no na mi hu se sebi no handa ne wanya nti mi bizan ja na wonyim how many months so wonyim osumi ni no na osumi kana msia se bi o kachira ne se woni obia na obo na ne no kwa ne ja ka be afili ne ba ne se no so so na da ba kan no kwa nchi na no problem ne se no se ni se ne me dia na boy ne dia but in fact boy ni ni boy ni picture ke no bi sende me nti me dia chiri nti na se ko kuma so ni hu no na kan man 100 cities tell din como normal se obi ni problem normal nti me no ka chiri me boy na ko DNA test na am ko DNA test no ene boy ni ba nti ko sam se me na mi so bi de mi le ya me se o ja o se apla no o me ba me fight for it ema me ni pa no ko te na no so mi hu ni na ka bi me bra mo ka bi ni pa na so bra mo ka bi o se me dia ko ma mo ti fu mi ba mbere ni no ti so muslim ba ko mo bi te me dia ya o de na mi so hu na ja mi le tim baby nti mi se le o colleague get friend say this is the issue nti can put termination creating test na me say me di problem sabi bad ye ni yempunipa ni my ready akwana say me dia my ready say my but in the first place no think or the man say me ba me reject ye ma reject but na me so no ba na e din dem on no enyem and what say nya oba so you need to mean ko tinchina ko je na me dem dem tim baby so the mean ka fa no. Okay, na chese nyinsa no kra de nye se bia wo Thomas no ka se oh
me hwe bra me ne wotena ye ne bra wanyinsen ya me sese a enya me de antimenye wo de no you ready for nyinsen no bra yeah I have a weakness the friend me now on me area of for I have with him to out that 5 man kasa aka ko me to say me person me work 10 to ma nti ma me kan me what person I was saying and do 10 hey ko se uni do be show that nti me de me papa nti ono no ka se me ono ba ati we kwa pa na pa ya kwa se o saka se 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 akwa enye me ba odonya ko pon to se me pa wa de be ne unti me fo bi ba me ba ko mo ba so ba me ne na ye hwe ebra woni safo atena enfie be sen ene enfie anu fa na se na otwe na se enru afe okay se na watwe anasa boso me pa chaw ebra ebi o waka sa onyem no woye ma show because na wosese bra woni ne tena ye ene bra wose wonyem no a wanya adwen bi se bia sa nyin sa we dia ebia na nyame dia me dia de tene to mo kan asa me chere me no e ma calculation dem then me even the friend the crana or the man the friend let the friend ka say no e mo the friend ka say so family me me dia no mo the friend crap to say me dia nti Utie Akoma FM. Oba woni ni kuno nti me so sabi me ma prego ma se sa me ni komo mi ko asina bi kuna minister nti the friend de boy ni akwa ni chapa se the phone nam say okay boy no ka mi ni boy number mi ni boy ni use famous enti ya hwe akrai wo hune na wo hune picture bi da na picture bi wa send on picture obi send me pa che wo se wo hwe akra no a wotumi se oh akra we die ewom se safo wa de ne koma Ernest DNA test province enye Ernest dia media bam okay we die oh mi hu akra no me hu se ye no kre picture no me hu se eye media picture dia chebi me ma example de mi area obi wuye na ose obi tumi so obi but me dia me need to classify say akra no was me na on say me obi kwat you wo no on say ba Ernest, no, the baby, I don't know. Some make a come and bomo. Thomas, me patch on your position, home baby kakra, position, or home mamma kakra na. It's you need to turn into network in Ubunimo kakra, wadaroma. But I want to make that. Say, dear, and with the hopa. 80, not the maybe sound say Akrano, Wusha, which was all a cry, dear me, who no. Now, Cassa say that when you quit your but so we show the picture no oh a cry, then when it's me, Nano Same, Naso Same, and it is a near and nest the Akranoa. Ya homa no any moye. Now, Mammy Missao. Say, Safo Chassa on it. Me fa say mema mienu woni we gyan yansa wo be hu de na so de nyinsan no eye transfer minim sam MTN transfer say NTT go say Vodafone transfer e na de ba wo say mema mienu ene wonim wo mo ba ko atimi aye bold akwa ye DNA am ye hu say nye ono a ene na gitum we eye wo a da me di mo match so ne de tiene say me so me fie because na de fie me de membre media member ti mi fi so na trebo fie tana ko fie sabi yesu to for nti me so e bona mane o no ka kire me se se mi moja nko ade areba nti de mi je mani nti sabi da tia se muti me so me de test no da tia se muti ne mu ta kwa ne moja ana de moja se ba ka pa so sabi so wanya papa and I will make a focus on me make up, but which may test you the same. To say and I said, and I'm saying, what you can be in the catch of that one and it bam. Yeah, Yahoo may high. Mano, a higher pa, as you trust to see. Hello, Thomas. Mamma, don't tell me that. Aha, they said you moved out a crap. Aha. I'm a say, hello. Me patch on me to your mirror.
na me chere say senior no ka chere me say bi akra ne me ba no in the normal circumstances no ti o say me so ko check bi empo sabi say wonya se me ko check na say me dia ta me ma jet me me ka akra se me dia fa me ka akra na me dia ma fo na de biar da on na ka chere me me dia sa woni minim sa eho no na oboa wo anasa na wo mo because woni boy no so oka chere wo say woni ns jan no afi no obehu wo but so woni say na nya afi na mom na ya bosome na ni woni ni ko nya ya so lende ni po ana ko pa ni pa no le o kan ni pa ko ni nya yi ni pa o so le no ko wo so woni ni jan ya no bosome pepe mu ho ba bi no obehia ho enti se ba ya ebia nanim engu ase ewo wanim ebia emfie bi yedi yanimu ebia na woye obi a wobua ma nkrofo to kwan wonso to kwan ebia na obai wanyini ana akoda ya nyini na ebia wo pese wodi ni to kwan na afa mu koye die na yesi ye akoda ne nya wodia na afa sabra na ebia no wati ska ware safo a wabaya wo yire na ebia gidi anasa warija yaba enunti na ebia wono ka sadabi se nyinsen no na me bleedi fa ho dia eni ebia na ye earnest dia me pa che wo wunyi ni se eho no enka wo boa in some way David enyomwa because sabi minye obi a obi ka se sabi no kire me obi ke me minyi ka mu bia bi ho so no tare akora oni mi dia bi tie sabi yen first control na de me di me be di me be di nya do be obi enti do ye ne die me no better utie Akoma me ya no chance na kire me se o le boy na jai ma se na boy no le boy ni nya ye to kan man ka de na me jai me who say no boy na them you pictures from the friends I boy no videos be I have all the videos on friends no boy them me me de kra me man konto man konto ni say sabi umoja de umoja se kokokokoko na se me de yanko ade beba ti man pre ho ni ti de yanko twe man so sabi ti se me ko ke sempo na se me ba ya ene oba na fa na sabi ka sa me samra ma so because what ni mo di ba na di moja ko mu di wa pa ye an pa ye no ni umoja na ba e koma obi oh ebra na woni safo ate no wo sai hunu se osan ne ernest e wo ho biem ya wonya video bi a na wo wone dem on after the dia as I mean say or be minimum say that will mean to say endless no minimum no one kind no come out you can come out once in the month if you once the back month I don't have time I buy me pay and my bank kind until that you say because na policy in the time okay enti say ebia senya ernest edan ni mu kra na no wo a ene na be ma foforo dem wo hunu and you need to confirm say bia enu nti na wonso gina so so be ye die ne no enti sa de ne meka say bia Thomas onso ye tintintinti because enipa mienu na osusu ana wode ne bu samodia enye we bia ene na ye odia ma me ba cho wadawruma Thomas hello Otiminka yanko I couldn't tell me to water because of the actually the first one. But another time, so we can try first one to see a class mini problem with my dear. Me pacho si entroni pimame entroni yentro ben wasam na wo say enyemia na ya tu esitia ona ona ne tona na nyam and let's go to me say the final positive or negative with the fine Yami Eshanti Thomas da ense ukọ na wukọ ye DNA yi foforo na eba se ebia akweda no eye wo ba anyebia no eka ebia Ernest abono ubetu ya manu ana ye mahuma yi hami yo mahuma yi hame
Thomas san chimu ho kakra bi ma me wonni nyame dua bi asi wachi ka afro ma me Okay. se po light pole e mo hwese wanya no enka oh ateko isa friend na me misa na last yi we ni enko na enka po dua bi nyame dua bi si wanko fru gida so ahunu na safua na de se wa moa ye ne ya ye ntumi moa wo ma ye hunu akwara ne papa me pa chew woni Thomas ekwoka bom no wo sign ne Ernest ekwotena me pa chew da bi ono akwa mo frɛ na obɛka no kre sɛ mekɔ ne hɔ ne bebie na no aka no kre ina fia wɔ tim no nso ma me nso wɔ bi nti sɛ mekɔ hɔ a ebi ɔno mo ɔsɔre ntam kɔ adwuma nti me no ma me ni nua nketewa mu ne wɔ fi nti sɛ mekɔ hɔ a omudi adanse sɛ me mekɔ na me nkɔ hɔ kɔpem so ye me ne me nana ɛne me wɔfa ɛkɔ ɔno ma ɔno akasa gye nyinsa ni sɛ afei de ɔbɛgye na video no ɛdan bɛn na wɔ mu video ɛna Thomas nya me wɔ 7 months mu ɔnom no ɔfrɛ me na me online no ɔfrɛ me video call ɔfrɛ me video call sɛ nti ya ampasa menyem ada bia me twa picture onhu mefunam se a menyem na me kwa mo boy nti ɔfrɛ me na me hye Jesse ni boys Jesse na me Ernest wo time oje ye no na me no your time oje ye no oje ye no Ernest koka bomu ena na me bisa sɛ Thomas gina so na me bisa sɛ time Ernest je ye no ena Thomas ka cho sɛ me tumi ne won time bi o me ne wajai Thomas an kan chem so ntimi ne mentina bi nti adenti na wo san ja Thomas wo kɔ Ernest o ma nyinse ni nti na me ka sɛ me de na e ma adwen ni sɛ me di free Ernest ho and the same Ernest like ka cho sɛ woni wo bi di nkomo e wo outside nti won pɛ wo bie mu no wo busuafo kɔ hɔ kɔ bu nkotodwa wo so won pɛ wo bie mu no nti ɛyɛ den na nyinse ni nti mo san e kɔ ka bom na ma me ka sɛ na me nya me menses fa wo ni nti me ma adwen yin ma adwinya ɛna enkabai sanka me de kɔ share Ernesta Ernest ewo sika me kanisa ɔyɛ adwuma edi mu kyɛn Ernest Thomas yɛ adwuma edi mu kyɛn Ernest ɛna bi wɔ ne nsɛm so kyɛn Ernest nti ɔbaa bia me nim sɛ obi bɛka sɛ sika nti anaasa ahodie bi nti ka me mfa free Thomas ɔnkɔ Ernest de bi sɛ ɛma no ɛwɔ mo mpa sika mpa ahodie wɔn mpa bula matali wunyi de sɛ na Ernest de anu mu ade nkyɛ Thomas me pa atwa de bi betimi abasa ye no kore pa atwa me no kure nyina because yakɔgye DNA results ka na me ma me asem obi na no a wosu ngansi magu o manim asenam se ma ewo mu sɛ magu manim ase obanya mu nkwan so na aka mo misu bi aka me sɛ abaya amasi so foforo na ma wo na me bɛnya papa me nso magu me ho anim ase bi ɛna ma anhyɛ dan so sɛ me de kɔ share Ernest me de mi tiri mu de ɛna ma me okay Thomas was so na me pɛ so otie bibi kakra fa me Ma. Enti so what is safo anka kakra? But I. Okay. Enti wase bra no ohye Thomas eye Ernest debo ho no. Eye bra Ernest jitu mu se odi nyinse no ko hye no. Emu ho no na no ko mpacho emu ho no. Wo ka kire safo asa woni na jai. Na me tie man kan ni na jai die. Manka. Ba na da so do no wa hunu. No, ma. That's what I'm so. No, ma o ka sa ne de automatically no. E ba na sa ne man, o ba no ho be e be ye no akana. Nti ma o do de na no man ni na akọ fo because sabi no hu kire mi kakra. Me hu kire mi. Nti na say ne wada ni je ne so me ni na so bom bra oba bia fa sa anya wada hono David ni ho kire we are friends guys and oba bia fa sa anya wada man fa to David enti yen hwe nyinsen wa fa ma but a free work run anya bia wugugu so David da woni na nhia bi yen hwe die ne no say dabai ena ebia obeba obeye ready na yakoye die na to so mienu na ehunu se eye wode a anase wonso eye nail adawo ma se ma kan mi kan kan ne bon penifo na bon penifo amani asem ne ko ba nya penifo na ko ne ya woni te bon penifo amani na pet mre na wadaro meba na bi ho bia ye
sesi ya DNA ne krakra ne sesi ya DNA se enye Ernest dia no wayi ne nsa sesi ye nyina ye bubu ye ne a ye ne beto wanim ene sanye Ernest ya na ye Thomas anye bia no DNA ne dane kwa ye wo dia no DNA ne dane ye na enye Ernest dia no ye nya hu sa ye wo dia me pa che wo ya wo mani bibi nkakra so fa hwa koda no kwapem so be ye wo dia ne be wi da bi mi ko kuma no se bi mene ko kuma se bi na mi hu na man 100 cedi me ko mo area o me ko ya de mi hu no so na kwan ho na me na me man 100 cedi since then no na me se ya ade ne de mi tin pa man se ya obi ba de Chris in pa de but me hu no so e madam fu na se bi me ni asem bia onye me townfo ba me hu no na se bia so wa no wona wa kwasesa no ho ni ase no so ate tell no ka mo na me hu na man 100 cedi. Okay. Enti Thomas yemfa wo ensi ha na emom no yeja wo no wan kasa wo mranti atesam wo ye a kyese mo hu no nkwanchan ade bia na makofa na mo nkonkwohwehwe abusia nkosere no afutuo be na de wo an kasa wafamu yi wo de be ma wonom afutuo ka me ma se ja sisi de relation ko de se me ka se mranti an se bi obi an se na ba bosu so sure baby na se go ni kini ho a na wa kufi na isu ni se ma to ni bi nja me ma na bi mo se ma no e ma ni ni kure ma me ma no be ma de se bi oboti aye aye de bosu bi a be ma nyem oba ga nyem tu no oba wo ni be ma tia o so ni kure ene ni tana nti me kiki me kana kama ma ni mo se omo ene ma wa ba no mo fa ni kure ene omo boys ni tana se boy na wo ni kure na sebi dache be yi nti me kan se no kore ene ye no kore de tena so wonu boy so yo mo yo so ni odi me kore ene ni panetna ma da no me kaka na kan no nyame ensha Thomas enti efri na koya be koso ani wedding komo kopim se woni wompanimfo bedin komo wie be hunu da ya de be ye sade ne no so nyame ensha me da se ma nyame ensha so enso ya da se wodi enso na fe woni edin komo yemfa de ne no yemfa resource no to ana okay ene ye de ne no resource na e ba beto ya de ba beto sisi ya na mom tweme mi twa me hutia wabi na maba na enura se wokai Anastasia ene ayi kwesi hwan Anastasia ne dia wase wa ye adwuma wo dofso ya se wa boai wase eno no de pene ma kwesi Patrick enura se ho ye wie behind the scene wonu ya jai eno ena ye de eto so ama me pa cho behind the scene na sa wo ba no waburu say tam entinya abobo ya na bo no o wonu na kobo abobo ya ono kwesi Patrick na kobo abobo ya nya abobo ya na bo no afa wo wie ya wo cross we kura de menya keka aso nwie me ko wiginisi ba ko ansa makọ behind the scene no ya de to so amwahwe Akoma Fertility and Specialist Hospital. Ayaya Sagasro. Inti amaye mfano yo membe ni agoro. Ubeni na cha ekutawa, woncha so ekutawa. Inti misra we free na ekọ. Nka se na de mabenya mitira titi. Mpacho ye ne brese ko moja. Se dia mra ne no. Ya ba ye okete nti wo ko no kwadwe na wo so wo ba fra bia meti wo. Mpacho meti wo. Me che madam. I said it was when you was there, and of course, now, one man, you should be my own. If you did when I call on the name of our house, but will be more than a common idea. But we will be. They say what I want to do. There was a one buffer. Oh, what kind I was working? We have been kind of almost what in the cat. We have about the countdown and then what's there? I'm very sad.
Slow. Arewa no asoche mouse. The Biamica. Basically, we are got a bragre, war no more. The Ottoman in a Michigan. Yes, in the Michigan, the Ottoman, that's why I mean so. Your children. Yes, I also we are Mana in Shirano. No, I'm Papa, I'm a saying Yamami. It's all the Shabbat. What's the other name? And you're not as hard of bullying. Mammy, Shammy, Miss Kenny movie to more fast it will be on your coffee. So I'm saying it's the other young Betty. It's been anyhow. Every day, it's a furniture, catch them. And that's about yours. Yeah, part also, I didn't know that to say we are okay. Can be bitched no feeling comfortable. To the record. It's your nurse, my young one. Can be bitched. Can be bitched on my knees on please. You'll be can ask me about you. Let's show right. Okay, but I'm not putting on Papa, you can ask me about you. I'm sure I don't know. Sicani, what we get me. I was meet you. Sicani, what is free that they go. Can I want first come up with a baby? Never tell me, sick. I'm by the same come. I won't part of Miss Slow. Arewa no asoche mouse. The Biamica. Basically, we are got a bragre, war no more. The Ottoman in a Michigan. Yes, in the Michigan, the Ottoman, that's why I mean so. Your children. Yes, I also we are Mana in Shirano. Now, me signing it, and the wife be our patch or signing. Madame Necker. Many of them go about another more about. I say, never know stand. Maybe the man I had. Somebody would be about. Somebody would be about. I may know, and I know you're not this kind of more about me, but to see our country. After young Cosicas. Oh, I don't wish you. Because we don't do Sicasa for my main casa. Mamma Cosicas, Madam, Mebato Sicasa. Mebato, says, and a woman 100 Ghana Masu. Mebato is some 100 Ghana, and we it's Mebato. The brain I would become Miss Lomi immediately. I read the name come. No, they come what they see. Canada was a day. I come Obano, 1 year, a home car. But I know so that way. Madame, I will carry the same. Yeah, we saw. Same radius and many more. Also, yeah. So, maybe I make it. I was home the weekend. Since we be my. Mais ça ne paie pas trop ce qu'on peut dire. Elle n'a pas de chance, on peut pas de gré par contre sur un. Ah, ça on dit on va pas dire moi. Elle est bien. On y est. Ça on peut se faire le va dire. Ah. Maman so so ko ko subir. Ah, wara wa dia na o o no sa o wa ka sa. Me kan je sa na o wa ka sa wa dia na. So sa le ba so dia sha ya ni bi. Ya sa so sa. Wait on one casa. Wow, we are one Samonia. A wood 7 months. Now you're born in Piano. Still, no one would have brain on any year. While you're in the year of Cassim or better swim and lady. I won't have it.
Akoma one. Oh, I know the movie. I know you want to be a guy. Seven minutes after the Buma. The battle in season. And it's so busy. Me, Miss Moon. Some of us have to study and go by. What from your maybe soon, don't come what time you said and then buy or friend and your father will soon. Papa, after the young Cosita, 5 months or say, me man, what me money, me money. .9 FM akomemu nsam dwumadie no esoa ene waso eguso awutie si aka kirao se ensemu a ehinta ene yedan nadie ne yede ekire mo sa dwumadie yi eso na se wo awu ne Kwesi Patrick ene ne yere ye Anastasia ye wadasa na to adapa ma mimisa Laurentia se Laurentia edie nti ena emma we insist se akoda no enye famazia na emom na eye Ernest na woni na jai na dia me megina so akan say menstruation na eba no na me nya me menses fan woni dia no na ma me yes okay Ernest Hello Ernest be mo ha na pom to say I'm not a no ever ya da nyame ase ya fra wa no pa no na we ye adwuma okay Ernest say wonim safo a Laurentia na emre kakra bi mu nie no ewu betumi abone tofa de ama me nsensam ben na ama na homene so emre kakra bi mu nie no ubabone tofa me pe bibi kakra ensensam ben na ama na homene so wo woni Laurentia entem okay na mene ne so ase entra mene ne Ernest Mame mi kyo ahuma ni twetwa sinti me pacha wo position wo ye mame why esio ni toto no network no ayebasa ba chote menka se de mu da hopa mo jo okay me se na mene ne tuwo na chemu na ase ne no be ten ne ma for friend no me busan so phone obi friend dia na emergency won fa pacha mi se nyo bia choda kwa no wazu phone so na to suspect no no hana that could be a bomb that my man has phone so the phone come am so man the pass ready to the yeah but something in carry me pacha me te won kakakra etu bia na etwase ne mu abakakra tu be sign opposition kakra dia ma me wadaroma but then one yeah yanko ni bia le phone no ni bia le phone na ni ko hu ni chat no ni pa no ne be ma ne kuna chena boy ne ni pelo ni ni buta so o be mo ni so ni be mo ni ono kwa ne ti o efego na boy no ya boy ne ke kana boy ne bia okay pa ne boy ne boy ne ni ka no akoyi ja according to chat here na boy no ni Ghana ha o sing na say no one obi wa ha odi ne chat ya ma no odi ya mama no na e si no o ma na ni to na o chi chat no e na ma ya la wi shi ska no no abeta na si en komodie na mu di na na fonkomo en chipna chema ko ni na so beba la mbeni mo on kanu kwebia umbia nchene ese na hu di way wan kanu kwena nchene na kwa wan kanu kwena nchene de nyashi onko kiye ewa nini ya katakala na pamono kimo kasin da na dan fon o so eme no
And all because I said, yeah, it should be much young. So kind of question, one kind of crash, and remember my family. So come and put your own kind of crash. Now, down for the catch and say, I wish I could be here and say, Hello, Ernest. Bomadi Anasa Jina ye kakra mame. Hello. Yanko. So from Taiwan. What is the past say? Maybe something. Now, them only thing they need to do. What is the next? Boy, mistake. Yeah, baby, as some were drew yeah, network. Be careful, be careful. Hello, Ernest. So, Omoko, sorry, been a dear copy mu. That's what I say. Sorry, on come shano dear ne PMU. NSA. Mommy, me pacho would and Saint Gina Yen and Frew back. Why? Yo, yes, I Frew Sisia. Me pacho most and friends, Mammy BM, not more conscious of when you're baby ye and mammy. Na ya twaso. Safwa. What's the NSA? Was say a Spain, you know. But according to messages here, not what your man or no such a man. Not was so pay ama wapeneso. Mama make I say, no dear, me nini dim como. Was say ma wapeneso. Me pa chan bet se me kase nipano. Me fan say bia me boy ana say bia on ho me hu na me so was so pam wapeneso dia so wo free ho ba mo ba twin pena ne so. Mama me ho no na me nim se wa ware. Hello. Okay, me ba. Ernest. Mame. Aha, where the muda wanti. Oh, sorry no. Okay. And come shano dia na pie won come shano. Come shano muna. Ya ka say that morning is any new food. The problem chief and never were in. Immediately na me then go be shot ni na me so. Nti famono. Nti menene ya kaza ka me mame mu na pa choma no. Tena na no mame ko na asem so. On pa choma say nyashi. Nti aka nti me ama me wa senka. Me nsane netina. Ni ameta ochi ne wan pide bi. Do ba wa yake bi. O wa re kra na. E be tia sa yesa. Na me be kai na ni nothing. Nti one day bila so no after say. Say okay. Asitna mu na. O ni ni bi obi afa na ho obi an kwa be bi. Na me tia sam ti o me dana. E no obi afa fa mu kwa be bi. Ke ho be 2 months get to 3 months. 3 months to kura. Ana one of the now for the friend say the rich as well. Now to one in the dia on the dia de nyamia so kwa ku shia be na ni dia de nyamia. Sembe na make. Ni chane de wo so one me na mtemi. Tia me no wa dia 3 months. Na on the Akoma FM. Ana o da dia no be kana mti de rin tia si. Ni sa ni se de nyamia. Ana ka cha dia on say. Ni se no de be chele me jukra na. And I me say come and wa. Try to hear it just a weekend. Ni say nyamia say we be to dia dance say nyamia. And I want to tell you the idea. Na me focus me mama mu dia mama me Africa. Ono kwade o don kwade last time come home the wish. So who no kwa 2 months. No, and I'm saying no of water. Now you man one in you. No, so when I'm saying oh, the one the last time Obama or so on kai or back them to on kai. And I'm saying no be on kai, be our Obama what they say na on kai. If you want to on the specific date. Owana, I'm me and I'm okay. The man no ka tell me say, o me fa ne say about Nina. Ebi amehwe no. And I say, in ya ba na akonye mo abonti na wenye ti na me fa ne sana mehwe. O wu ya na dem pese me di amaye. Na aka me de me nke me na temi tinya ne boni na so okay me shelo me he na ma ne awu je o wi na me ka tia da ran ko ne se nti wa wazi nti me je ne ti na ma me ko aka te me se da kwa nisa mani ni ka kranya be 4 months 5 months na chi me ga na so okay na me tia se na me se ni fika ko e bia man ti du sem be ka me je ne ti na o ma me mo
Kumo no ameke to ba for yesi o ka che ono ne se me meti safua na me ma me yes ka kwa na yan ti bebi ana the story turn direction kese me bufuo ana me ka che ma mo se o do mo ko to akwa ni bi sare me nya hwe na wi se mo ko ti ni bi na me die ne che so dia me na tuma me ko asa che de gu de nya ti akwa de yan chi na ma so ni jai ni chi jam ti de ale ne sim ti kenya me za fa no kwa no o ya me ko he no kwa no pitu me se me ba no so te die ne test me ye na mo to ke o master so de na ko ya me ko ye ma me ko ka che na me ka che na ko na dan ko no bona mani se me se me die ne test na bu sa ko ko pressure me se ka me ware no na ti de bi me sa de no kwa de nya ma se me ye fra na nya me die ne test me ya me hu de me ye so ma mi nye de me ye ke ba ka che lo wi chana wi sa bona bu sa fa mani a mo se o mo nye actually quite my man tobacco lunch and after my one tobacco on the sun say then to create a couple na me di test no kana and I'm so okay we need problem in the end so don't pay me doctor and look for any no and I'm in a coin drive my if you in fact I want I'm in a coin didn't quite na me dey o first na o take dey mu tunu mu okay e say na better me ye dia o mati o me na mo afel o risia no so mo fe na mo ka chen se me dey o na ba share fm na woni ni e better me dey say o say okay woni ni na o so be ye e no ye ni aji ti ti be ye fancy me mi so na mi so ya na o papa friend me say tintina me dey o no mo ko share fm mama ni na say obana mu ne ka chere ne se FM ma na ke so ka chere ne se on product ni a me din beba o product ni obi ani no me so me to me doctor ni dia ni to bia doctor ni obi ani media o ta bi tin so FM o na me o mo ye ni test na do ma doctor ni na ye ni test mom se ne bia dan si dia be pension na e ko efe ko di bia me na ma ko ye bi na akofa si akoya result aba them do not do ne bana chama mi tuo mo bani mo di ni dia ho na be se ne kwa na kenya ne pleta fa ne bana nyane ba ena mo me ya ko mo ka so mo ko mo ma ko se me mo aye se me wale mo bana na so mo me wale mo na so mo eti na che se wo mo percent wo mo di safu wa ma wa wade by force wo no aha sa no beto mo ye ano beto mo ye ese ma me ko o mo pesa won so be ye die ne no nka ene e ko wo ye na no wa fa kra ne so okay se me ba aha no beto me ye ese papa no kwa ma me papa no kwa ne se me mo ka che me se me ko ka che me so woni mi oni mi shia do beto oni mi shia din komo ena me ka che ne se me le meba me se me ni so boni ni me o mo ba no me ye ba se ma wa ye no ni so boni be fa no ni mi abe me ni to be se nsano ni babo ni kamle mu esi na ba no wo hu me se mi ena me ba na ko to na ko ba se nkomo mo ni be die ba fi ni be die ni ta ko be die no mo ya de mo mo wan start to be sami ena me se me nya no sina me ba me mo me bu ta ko so o mo ko me so na mo mu aye o mo ni be din ko mo ni din ko mo wi na mo mu aye ti me dia nya na sina me ba sia oni mi sia de sina ma ba o bana ma bane komodi na mi ni bi afa yin na yan so won chia me dane bi yan komo enya confirmation bi ase me wa na me nware no me bo na ebra safu asan de nyinsan we wansam no ebato wanim na nya bia wakache osam ntam tete ye no wakwahunu be ma fofra no ne nete me pa cha wan kan chere me osam no ne be ma bia ate wan kan chere me ena me tete wonu kwa na nete no wahu se nyinsan ya ba na wode wade ebra wan kan chere me ese de yo sikan ena ono ne ka so ye test no ka so anyim no ono ka mi jalo mo ka so anyim no ena me ka chere se onye ma many months o ka me 2 months ena me 2 months ya on rank se ma me no e ma me ke to next no ka me se o so wani 2 months scan kwa na be show se on 2 months no kwa na se ne se em ka so ma na me ku chat scan no me on kono kwa ka chem ko di ka ku chat scan no ku cha no 1 month
one can't change the chest and a woman to see the answer of a test. Now, I know chest and them kinds of man to chest and it. The coach has can there 1 month. 4 weeks, and then 1 month, there my 1 month, 3 weeks, there's a 1 week at the top. I know 2 months, you know. I want me done one more. Which I almost 2 months. That means just you only some more farm and na sabe na mukotwa ska no a ena sabe mukotwa ska na we nyina esisie no na woni no ejaye no enya aboso mesayansa no wobeka kire wo se wonyem na good 2 months for 3 months mu anu. Oh, okay. Enti yamra ne yamkwahwe bra ye DNA no ewie ye ya mu behu ne se akoda no nya wodia no me pacho ehwo na wo behu ne se ene saade wo no gyaye no no wo be ma foforo hunu oni mi gyaye me so no wo be ma foforo se me sia dan ti bian fa no ho die na wan bisa no DNA test no ba ya na enya wodia no wo bisa no wasem ehwo na no ase na ebo me se ne din sam ye din a me to na me bi kan ni ye ni ena o pasi ni test so o pa ka teme an se afedi o papa si trans wa hunu o pasi ni test afedi na busuafo ni si wo mu trase o kofie o du fi o be frame on frame be tine obi anu abusuafo obi anu wa frame enti ye hwe NSSA abaya no wonyinsan na ode baaye no safo amosan etna ya wugugu wa wonyinsan so o be time nten eno o ka che me say omo fie ho no enkwa obi ani fie omo kwa na aka no nkwa ana wo fie ho enti no o problem na fast ni mu kwa fa dia mana wonya em ka say lockdown ni mi yan ti kwa no fie tuomba oba dia obenya o mamma so tulu abo ana mana itu ya o de plan work ni bae enti ebra wo behu ne ye se bia nyinsen no se de awo no akoda no wanya wodia wo ka na wabo obubu ma no se woni na busuafo ntua wo ka ma wo ne pa cho da bi eno kware me busuafo ka yen se enye si wo de bi jama na me fa ne se kana ira itu de me fan ti bia nche no no ko se anya pra me na tna pe se ba kwa ya mba ya me fa nya ne on stand be mi say mi so baby biem me kan wa sem preti mi bi so baby biem na fei safo wa ha wo so wo bibia wo pese o ka kire wo ebra nyinsan no ode nyinsan ne ba ya wo so wo fi a woni wo bi onya wo bi ansoma no na wo susu sa enne ya plan work ene wo de ba ya ode betra wo fi a wo san ne tra ye se empena no eni nyina mu kwapem sa wo ye no wa ma ma ne da se wo san ko hia ba ma foforo bi a ne ya friend Thomas man tie mene na danfo na wo be ka kire se tafu anyi mo ya asa DNA test no ya na ka kire tafu ase se DNA no se na ka se me ya o so be se me koye na se me ba o ma so be ka se na so koye na se nye me ba o ma se woni problem woni ni benya ita se DNA no ma me di tafu number man na tafu di ko na tafu e shone kele se na me beta meta o se kele se ma me ni nya ka me tin so wo kick na wo tin e wono no be ma wo be ma ko dai na sa Thomas no na ko dai e wono mo no me na ka me pamone to won ko na me yo ya no ka me ta ka pamone ana ko itino boy no kra o mo record e o do this again na ya boy ni film se ne ba na boy ni aba na se ko mete ne ba na on ni aba na relax because say I don't know a girlfriend no just mu se me na me ni won na me ni ne wo na wo na mo se friend na ma fa mo friend na si ni na no also ni ka se me no ta ni no ano ka wo tre na Thomas on ni ko dai ni mema do do anu mo chiri na ya no wa ka bi jan che me die
If you actually, you need to change and make a mistake. There, one of them at the Dano, I won't say. Ebi o na chese mema no sese na ewo no santem wo na mema na be yesen no. Yes, me baako. Ena omo preference ale bi so o ya ne so o ya na o hem. Ono se gana number. Ena se ni na no ni mo WhatsApp. Ena Thomas na be count. O ya ni kan nine. E mema nine. Dana me hu no. Se nine se me. Ene so preference na jan ka so for me jan e me so se ni obiara no. Ono so ena se ni na ni so ni tasira nkumudi na ni pani ni ha no so. Ena a man stand wo akojuma be na ase. Ena Thomas na only one. Thomas say the girlfriend no. Yes, on almost what that you say dia. Ba ku bi na wo cha na wona woni ni. Ti oni wo ho no na woni wo mo so wo ho. Na sure. Ena so ye adwuma. Enu nti se wo me ye hunu say woni ne wonyi sika bia mfiri ni ho. Na bomo no isafo wa so wo bibi e ka kire nti me sraw tie woni safo a na yenwie safo a kadia wo bi a kire sama ayi de bedia no na Ernest otie o Mampa sure the mechanic Ernest otie Mampa sure the mechanic say ene me ka hia nipa onjindi enye siesie wi nti no me de mimiti madwin se man sheda se me de be hye no nti me de me komi nkotodwa nim so onfa nche me because me say nti se me ma no so ka kire ne nka kire me nti Ernest me pa cho fa kye me mimiti mu no me nu me ho se me de be hye o eno de me nu me ho se bia me de be hye o na ma fere se me pa wa kye o enya sa na wo mitirim na emom no me de menu me ho ne se mama wa boka ne nso akwa na nya wodia ntimi di nyankopon ata sweeper o chew so de fa bibia ache me Amen. What you? Era mi sta se Usano. Che ero katen ni media. O katen media. Ena kasa o katen me senka. Me no kwara wan san se me ngene me mu so kana pe. O da sa ka me dia. Ernest. Dear Sino and yes, we dear was a chopper and or person what see your so na ya de mawo. Matia mame, my son boy, any problem there. Matimeda sinyami on show Ernest in teacher ever said in Como. If I show Matia Yamin Shroud, Ernest, and Yanano, Aquatri and Comono, dear Din Cania, Abeja Famantase, Nama Famum Repi, dear Din Cania, Menano, Action Comono, not on no. Eya Thomas and I ne Ernest and so Acheche and Como. Enti said ye wa we see etie ye no. Which mean say adiano emu eden. Ema bawa. Na yakwadia wa woni masoa ba kan ekinie masoa se bra. Fa yade ne beda no. Fa yade ne beda ne yade ne sade ne sitie. Wa ba wonho bema wonho eye stroke and answer diabetes CB fibroid and answer prostate yade ya emema ba jesi yade rubber shabo bema mu hepatitis and answer osa kidney ene ho atoche ma we de to wa yadan we de to wa frefre wo bi besi osbe yade we de no na bekume maso we ba clinic wo hoi yade no enku da biara da enu ntibra yesi yade ye no yen ayaresa fie ne maso we ba clinic awose ya nya awose bafua ye branches ne eye dumienu ya to apete fada ma bomde washing bay enkran wo be hunu maso we ba clinic na wo ba kuma se dia o ene na cha se anwuraga junction askwa new road yani makom warehouse ene edition mu frayen e was 0503 528011 0503 528011 and 0549 648362 0549 648362 maswa ba kane kana wase agese wo ama wa mampa ene na he piwake ye twampuruse piwake ye ne di 3p garlic mixture ene ye di aba
edupani nie we ye 100% garlic extract o ene natural plant juice ene yaka bom ne de aye na enuane nura wodo ni na sumu wa winim de garlic eye de manipa enu tinunum bi na moja no ada wonti ni mu no a entumi ne afrusa ne ye mpompi moja akoma no makoma no emmo no nunum bi 3p garlic mixture say na tie wununum bi ayade manipadua ni mu high blood pressure we no wunum bi a wonya bi fiti kromu ya oni fiti kromu ha ahodo no wonum 3p garlic mixture wonya bi esanso na high sugar level wonum 3p garlic a wonya bi wonsa wonan ye utitriti nonum bi wonya bi wosododo ebe benefit no ama uchese waye kama stroke nyudue ya de na adurani asthma adurani wodwo so a wote ya wodwo so antentem na adurani kura me no wofo aye kase na adurani 3p garlic mixture ya stress adurani nie hyane so kokoto a hwese de aduro no wo mu no toa ene yedi muano no kokko ene yedi ebua no ena garlic eda hu boyi ti se de eda we hu no na wo benya bi adane e ba misia ba colinac apidank angelo so benya bi frepi work e was 0248 928824 0248 928824 and 0201 000021 0201 000021 mema bejafo kwaba Pastor Julius mwa kwaba Mako me de so aba pekua akwaba enu fo nya nkoda dia memo akwaba Pastor Julius Mako yenhwe Lauricia Safua Lauricia ne Safua ye fan ba ko the Sanjis Laundry Service Christian service nana ya ye chia no pa Solomon ko abana ye fan so Spain or Spain for krom just Safua krom dia Safua pes ene na adum Africa market ono so ono so biem ya me o papa eye abai oba pa kwamponsa wo mo bronze New York omo so wo krom ya me shira o papa Mako am say asem na afunu na ni anya bie animu da ho nya fe na achinye bie anim but the home no say afutu e de be ma mante ne maba on say so we the way Safua esi etoto no nyoma na Mako nka okọ nanim anu ena nka nyame abie kwan so because mema wonya wo mu nyina no at least ns na nya kura no ne sono no de na nko because mema wonya ska kwa die ne de na nka ne sono no de owo bi eno achi o hia me pa mo fa de ne results rento so ma me why ya de DNA reports no ya results no ya de to so na wo so we say si ekoye right ma consider me kan nti okohia Thomas no so na Thomas no so anya hwe ono so wo ne sika ne ono anaka na Safua no so aka Laurentia no entra senka abrabo no bebia na nka okeka kona no papa ane de ato so no aha DNA test eno na we ye akoda no na wonim say ayi na to ns na to akoda ne di yes aha There's in fact, Ernest didn't huni. Why are they? Were born home modern. Timanko, I have 4 eguso mo share DNA results now omode ehun muaya breye no. The woman say Lauricia I am from so bebre Mako. They be ayatai kasa de oba uni mema dilia man no kura enedi. They be amatai ka aware kura ya ware no kwase se communication level no. Se no kura bi obabe no di sia. Dachi bia be ma ni be hunu no se eye kwanboni so se nye kwanboni so onyi wu ni bio 2 ye wa asem bi o wa Mako e bia nka 1 month time am pesa meka no na emum wo pe kwan pa na waka na 1 month time so wa enu 1 month no na ne se otie no okote a e be se de na nka wodi sie no enso wo fansie no ka wo twa bre papa ye in a month time no na waka cha na aye kama ba wa enu ho na okote ne ba bie no eye ne se wo no o mpesa obeka kire no enti ebi na Laurentia eye woni ns na ti amobo bra mo bo bra no vat enfom so abam na enfom so be free buy no wo hu se woni be ma bi chate am nkomodie mu no ofra we bi wa wontimi mfafo no no afra obi abusa no enti ama aha no suspect ni oma bi o Laurentia so kasa ye mu a oni boni bi a wa kire oni boni bi a wa kire o fine enti wonya boni bi a wa kire be ma bi aso pe o abrochire o Spain and one say bi a Ernest
obi aseme pana me se menti ase na se o tata me na nka waya we e ba sa Maa Akos akwa woni Spain ni di nkomo a wo be hwe ni ye fi se wonim se wabo okunu na mane se obi sa ene wudi nkomo to be nkomo de se de be ya eda bi obetrezi nkomo di a ohun boni bia but I de oye de etwamfo nyine se na wo try manage Ernest and Spain at the same time and unfortunately for you Ernest nso be fa ofun da kro because that time no na nyoma bi akoso ma Ernest hu say wo ye bibi wo nachi oje ofun no ampa nso Mako de to so biem e ma bi nso wo apɛ asika sere wo mema ho e ha dwene aware fo mpo yesa wa ware ni kunti o Mako sa ahoche no ho se nya ahoche o na se o sere credit se o sere nanu na akwanda mo ka okono ekotwa na ntwina mana no wadase abu nkotodwe na ba ma o man na ntwinam sika no ono ko do mfa nya hwe ebinie obi se no 1 million ama woni aso 1 million ni no ache Ernest na ono ne wote no Maa Akos se wan kwesere sika ena bia ama ye mobile money message am begunu fon so anka Ernest hu ye kura sanka se bi o ka bibia ni achi Ernest ne bibi wa kire se Ernest ne so wo hunu chat no kire se be ma no wo Spain no asene pe ama waje pene ena make se Maa Akos se enam sa asere no so ena because odi kan asere no on se be ma ka se wasene pe wan pene enti o mani sika kase bia nyesa ne ho aye den akodim enti achiri timi pesa mo chese sa adesra awarefo bi ne ma bi ne mema ta ye no enu ne ma sa ne mo we lead to sa de we gon be ma bi e say pentema sase na okwa be ma bi no o tem sika pudu dia ma oba bibi ne achire for free eye din ya bibi na kweka na be ma bi e be mo ade no na bibi ne achire ye ncha de kwa enti uni be ma te ma ko se bibi mpo ekoso a afutu mpesa de ma ne se kachire wukuna won ne tie no na won se bibi ye de ekoso se adachi bi be ma na ono wudi nkomo ko ade asem bi be hyewa wukunu ya we se obona mane se be ma bi side e ho nti wukunu to be de e betumi adi gine mu ama but Lawrence antumi anyare sa enti me de mesre Thomas now no Ernest akwakwa ye DNA ahu sa akwa na enyane dia Ernest so ye bona ba so wa bom modern time akwa na nyane dia na ahonu ma nyina no watimi ahwe na to the sense wa koto ni din nyina wa ya de na mum Thomas emra no so mra na nye DNA no because ayere so pass a se enye Ernest ebeye o Thomas no na Lawrence nsema o keken se be ya okura Thomas obeje de ye wa na nye wa akwa no ano so ebu achi bidin enti Thomas mra na yenye die na se enye onu ade a na afi wa fa no ho di se de be akola no enye mobo enti de on na na kwa Mako po chire da ko sisi na ya na ekunu no e wo UK sisi a wo sisi na ekumi no mehwe akola na du pampansu awie na da koro pe yesenya media na me homo enyi na atwetwe me eya asemo nenne adesua bebre wom Lawrence ene wa maya adesua bebre unse waka adia na Ernest eya na nani nje ho osi ofere Ernest emema bebre wo ho aye ne wo ba atia gise draws wo ka kire no onfa na adwene enka se oh obe me ne wahia na wo hia bibi sei memfa mawo ana aboso mi aso mema wo bibi kakra na fa hwe wo hafa kakra na adwene ni entimi mmo emema bebre opese bibia gise wo ka kire no kwadwo mi hia wei kwadwo ene medidi kwadwo ene meyesei ono so ofere wu enti adan na wonfuri wakomamu emema bebre mfiri yakomamu si ye no obaate ye ni na hyiam na ye se ye pe bibi kakra ye dai ema no na ebia nipa ne fere se obede ebeka ema ni bebre so mfari o bebre ane uya ya obeka sesi ye uya ya obeka sesi ye eno ene de Lawrence Akos ade ani unse ono de wo se mi hu no enti waye madamfo so de unse otumi ni di nkomo bia ebeduru akire enti waye na woka kire na no abre ne kakra na de one ne tie no ofere se obeka enti yesra mema binum eya omomma wo mo adwene no so enye fast se oba na ne tie no ohia bibia wo beye dai wo beye ama no se beye a emfa ne nkoto ha mu na na de arahosamunie Lawrence anya na adwene se ofa mema mienu na abomu wei ni jaye Ernest ni jaye ana okofa Thomas na onim se ebiso asida unse utumi nyem na wo menstruate fa ho enti na adwene ye ne se ebai die Ernest ana menini ejaye ncheye enti eba no betumi aye de aye ne dia
ena ma wo chini chinchan ene ye bayi de Ernest dia ene ye bayi de Ernest dia unse Thomas say me kasa da bi se wo si afini na woni na jai dia ene ka wa wo kura atwem eba no enye me dia eba no eye me dia fama me Thomas say fama me o si da bi aka ni nyina no obenya nsafo nka ese wo tena se kakra na wo tama ma ne mienu na wo nya abotere ama wo mo ye ngi ni twintwan se we dia me de ma Ernest ntisom na me bra beda ho na wo koda ho na Ernest guguso wo koda ho na Ernest guguso wo nse one day peshe asema akwafa aba iti yesira ma ne binim se mo ne mema no jaya mo koye test ehunu nse wonyem anase wonyem eti se woni ne ye na wo hunu nse se menyem anase menyem a na wo hunu ekwan a wo be dai wo be fa so na wo hunu kwan a wo ne be ma ne be dai ebetena enti ma no omo ne mema ne jaya omo nhwe yie na omo nya test na omo hunu na Thomas yesre Thomas baby owo bia onu agitu mu se eba no eye ne dia onu mpanimfu atitire ojuru ho kra na ye dede hia ne se waba o se ba no wo so be hwe se eye wo dia ana se nya wo dia eti se wo so wo ba na wo be hu se enne eba no enye me dia na ne Lorisha be ma kra o sa kofa no se be ma no ye miensa ene o wiewe ya no akokire ba si ye wie na nya Thomas dia na je san ye ye ko ani ye ko ni wa sa kire ba bi kra we ye de afiri ba eti mesira ma binim omututu wo mo ni o mayi we nyina ehama ekuma ni mu ase medawase pi nyame sha papa pakria 21st clinic dia ye sciatica expert say yensuo tutu no aba agim wiem fremu na ase wo to ase fa wo semu sa sciatica yade na ya 21st clinic agasa fatu wonom so nei wo de nipa bi ko abrachime mu kwotete wonom se won hyedan kwaje sciatica yade ne sa won tete ye ena gya wonom akwaje aba no enti se ka sciatica kwade a ena na 21st clinic no wonom eye expert e woni sam yade akaye no so krade ne ye ntoso edema wonom ye wo fidi ade sa yade ye massage o lab ne scan ni nyina no na ye na 21st canteen de wa wonim say ya sabia enu ntire duane no aye no no ho te na ye mfa bibia frafra mu enu nti bomode na bedidi ye branches ni eye dunkan do market heavy do dan mu kuma se ehwa overseas ultra fa radio aye ne sunya ne tachiba go sre sashi 0540 311 311 0540 311 311 na ansa na kwandem bebem no opani kase bi wasi asamu eba no udumi se asamu idie se wanka bia wadena enti enkane abanka chipani de masacha from plains Honorable Fuseni Donko ewa homane so honorable hello honorable andia go se nyame adom honorable yamo akwaba mejemuso in fact mo komo na no ehia pa sabe akoye nipa ho adwuma ye idie e ade ehia ye enye de bia ne ebe ye politics ne mo asitena mu abako ene be wie ma politicians ye ho kire anase ye ho kire ye no ebi nie enti honorable ye nua be ya sami a wutie ye no o ka ne sen wow ya de ko sebe de ntia ma me kabi ni say you only be at the sebe relationship aye business. That is the danger we are now facing as a society. Sebe you are now masisi so no omo di relationship na is the business the family relationship ya only sebe bredia pesa obo. Relationship leads to family. And the so-called relationship, it is with the intention, sir. Only them and the best class have bra. That actually said, the mission Ramudi Akoladi Bavias, Yamotimi Akolano. It is like a Laurentia, the same mentality in a core relationship with moi. That's a business mentality, no. And was I call Thomas and so on. What I say, so a bread is a panelist in the back of only your bad here, and just a Obani who be my who said, Eddie Obani here. This relationship shouldn't be like that. Unless say, Eddie, me na mabe foul. Me Obama, me know your relationship,
so the normal it's an assistance I'm giving you. But your man got to your man relationship or your business. Who can you have a man just over? This is what is going to happen all the time. And that is the problem. It's just a society, you try your man on our mobile. Say relationship by your common, you call relationship because and also say your business so far. Which is who they are compared to. It's my ben alcopa, it's a Muhammad, Ben may be other family, Ben may be a family, and any of Juma, Miss Lena, that is a Beman did beyond that. We are saying that Beman supposed to know. It is your Pebian or the and that is the problem we are facing. So let's deal with that particular aspect. And yes, of our just be people many years in Efra also dear no. That is the problem he's facing. Oh, okay, honorable. Your honorable Nyame on show, papa, and Nyame and show, and honorable for saying Donko. And can it DC the massacre a front plains? Honorable Sakumemo some Jumadi, a swan a baby I was here into Wadia or Bachelor Najane. Not just a program, yeah, and you know, when you're honorables. Emma won't to be frosty a Passia. So, the hottest program to honorable. Yet, you present a front plains, and former Yame and Shrow. Yet, you say, with them, honorable, you are welcome. You are welcome, honorable. Yame and Shrow, papa. What them? Ma, boy, Yami Adam, Yamiase. The honorable Dan is a member, honorable assembly, my papa, number 2, honorable Alex don't cause it. This you have a slam. Hello, don't cry and pay. Maybe what the one of him to and the time no, Pacho. The time no, Quadam. Make your friend with time no more. Make me open the Mama, the can't fabi. Mama, the can't fight time. It should be a befabi. Should be a befabi. And yes, I Mr. Do say, God bless you and your team. Hey, you're quite the message about me. God bless you and your team, Mr. Do. Thank you. That's the same thing. And to be an interview, no matter what, you're befabi. Me, I manage your time. And not say, when you're baby, young cry. What's your baby in Camo? Oh, my, I your name is Tohusu and a wife, or Papa. About Papa, name is Tohusu, no, you know, Adum. Yes, I do. Yes, or they are doing Frigana Quabru. That's right. Adum African market. That's right. We are at Chedia Benyabi. That's right. Abrebio. Kusie. Aria. Opro. Adum African market. Our Bronx, New York. I will be Nabi. As you resign from Miss Argentine pepper. Ninabi or Yaquaban Yabena. Ma, Yabusaphobia or Mabamu from young billionaires. Young billionaires or a club. Young billionaires club. Wow. We are singing. Almost say, Omania Kuma FM, free equity. On Yamisha, my family. One money, young billionaires club. Be or Ghana, a be or Italy, a be or France, a be or Germany. And near the one young billionaires. Woman, baby, I'm one of my efficacy. Omni and the Chama YBC and the Oman. Okay, Chama YBC and Malam YBC. I mean, Obapa Enterprise. I mean, Pancrono, ya Masala Chicasimo. Ma, way dear, mentioned and Cacasibia. Why are dear? I dare back one with you, who you say. And from Sonny said them free barn be breeze. With them buy my shard, yeah, my diagonal issue. You will nip about him so ya colabone. And was saying, Yamako, only I came for no one channel. Nemo when him say, I am from Soa.
ɛwɔ hɔ a yɛn nyinaa yɛyɛ bie because yɛn nyi ntumu si yɛnyɛ ne saa kadeɛ wɔsɛ yɛ ne sɛ nka wɔn ne bɛrima bi gyae a nka magabu mɛdɛm adeɛ wɔ yi aka no wɔ no waa ne yɛde abɛpia nipa bi nte aseɛ ɔma sɛ wɔn ne bɛrima te hɔ na wɔpɛ sɛ wɔn ne gyae a anaa wɔn ne gyae a nana katwɛn bɛɛ bosomi bɛyɛ mmienu mmiɛnsa ɛkorɔ no ɛnkɔ na nsa na sɛ ɔbɛma obi de ne ho aka wa wɔde ne ho aka because pɔse okay na mentwa me ho mmra okay na nkurɔfoɔ sɛ ɔmo pɛ sɛ wo fire okay enti yɛntwa yɛ ho mmra na afei fire to asoma na menyɛ ho nyame ɛnhyira mate nti wahu sɛ megyina hɔ a wɔpia me sɛe bra wonim sɛdeɛ m'ani ase abere kɔpɛ time hɛba mehyɛ ama menim abusua ɛnka wo ka sɛ mapia wo mesɛ noa na mekɔpɛ bio saa sɛ malaria deɛ wobɛnyina kya ɛkuta wo a wonkyɛ so a ɛkuta wo a nti mesrɛ wo ɛfiri na ɛkɔ ɛnka sɛ ne deɛ mabɛnya me tira tetem mpaatɔ yɛne abere sɛ kɔmɔmɔda sɛdeɛ mmara no teɛ no yɛbɛyere wo ketee nti wokɔ no kɔdwene wo so wobɛfrɛ me a mɛtie wo kɔ mpaatɔ mɛtie wo kɔ metwɛɛ wo I said it was when you was very high. Of course, now I'm not you should move your mouth. If you did when I call on the name of our house, but will be more than a common idea. But you will be man. No, ma'am. Sisikeni wadi free na deko. Kana wa first time. I'm very sad. Miss Low. I'm the one. And Mamma Asuchi and Mouse. The Biamica. Basically, Puya, a photograph, or no more. The Ottoman, the Minshran, yes, then the Minshran, the Ottoman, your children. Na me signing it na the way be our patch or sign it. Madam Neka. Me nyim na me go so go the more about. I say na we go stand. Me ma na ya de. Fa ko du nua ba. Fa ko du nua. Me no na no we na this kind more about me be tu ya o. Afa ya go sikasa. Already we show. Sikasa, we dey do sikasa for mama kasa. Mama kasa madam. Me bacho sikasa. Me bacho se ana wa man 100 Ghana maso. Me bacho e so man 100 Ghana me mu ye me ka. Emu sa. Enti me bacho da brain na wo de beka ho meslo me di agina mu bacho. Every the name can na handa no ya ka ma de sika de so wa shede aka wo ba no ka 1 year ehun ka mpato eno so da ben madam na wo ke bi se ke na madam so se di previous as me mo so ya ese o media me pe aka lo so o de ki se so be mai
me send the pay but almost won't pay me na me pa cho mo pe na de yere ba ko no so aye ma so ni do wo ni bi omo ja ele bi e bi woni yere sa ko si ala fe de ba ta ko wa ah na mo so so wo ko so bi na awara wa ja na wo se ade no mo sa ono aka sa me encourage that ono aka sa so je na Wait, on one casa. Wow, we get on one casa. Ewodo 7 months na your born in Diano. Still, no one would assume brain na anya ni ye. What ye ni ya ko ba we nkasim ko beta so ma lady. Ah, won't you have it? Ye dey kan ye no one ko ma wa ni so. Oh, I know the omo we. Hi me. I dey one ye ga. Say me ne da sa tire bi ma. Me ba to nti se. and so be true Me me sumo. Fa me pa tira bi se dey do ba ye. Wo frɛ me ameba. Me me sumo ni to fa me tira bi se dey de ne ba ye. Wo frɛ me ameba. Ne ma ba bi sumo. Enye fa ne ba no sumo. Papa, afi de yenko sika se wa ka wo nya ntia ma ni o sa so sa. Mpacho. Say me tell me ya 5 months no say. Me man kwa me man. With these guys, Me só for frau. O katia I say, oh, what we are the Juma, one assist Juma with the winter milk. I was so we hear Juma or court. I'm a sister, but I'm friend, this is the one I'm an answer. I can't hear Juma or court to run our name. And Papa, when you should buy it, I'm going to say, or no, you and your clan come so on some. Papa now or Tom or Tamilo. One Papa or your sister. Mamma will come, sister. On one winning, better than that. So, better than that. Wow, so I can't see them. Oh, I can't say, what is this? I was saying, when I next time, I'll buy me no also hear the man say, I'm saying, so we are chasing there. It's not our send me this car. Why the car attack me crowd to the flap? Oh, yeah, the flap, me for that come and oh, yeah, no problem. Oh, now they na F makoma mu nsam dwumadie no eso anu aso eguso wutie no wani so ehwe no Ironboat at 32 Enterprise wo mo ewo kwatwi ene brofo edu tiles ene security doors ena wo mo etwan wo Ironboat wabie edi atum gu ha ya wobia etie bi kwadem Gosway Metal Works nkransa wa da Frank Jemfi friend no so bia tum den nyamizama de wo mu ni se sene na ma no guso na me kana baya no on se da nyamfum so bebre yete yemu atanchia achi a ire betu ba bia da eno de ye nsuro no na se bi ye mfere no eno ai akoi hours won ko TV show Akwesi Patrick na nititemu ono oda TV show na yi shesi sade wuhuru wa yira kwa eno no akeka so aburu say tam so ati ase so enti ha ne de ye to de da pepepe na ade a mesre ma ya na no eno na won rabo fuse ne he ka no ma ye mfa saa ade no nye te se business bi ayeye ye koso asre e ma bebre mpeso be ye adwuma ase won ho fenti no abaye no ho fe pa very nice girl we kra de se ne so ate adwendwen ne so beti ne so de ate a na beti abaye hwe kon
upon the show te say abakasa adenkum nyame hyeda ye wo yie bas want to Tony me ya ma no anu nyam ne kɔ se se ye di watapatwe kɔda bonkum kɔda nifa no so tia na etie se bi wo form ya wo di hunu currency de ba we di bebe kakra ne wo bi ti mesre ma munyina brane na munya adwuma dene ne ma untumi ntena se ba hwɛ enfumso ewo mu no ye ntimi nka se wo no obi akwatwe mpra wo ni na jam nko hospital se nka sa amra no ho ankaye ene nka bebo because mama case wo ye asi because wo ni pani jaya wonim se bibia ni ho no akofa be ma foforo ko ya no akonyem ti ya na ya wo se de okofa no ono na anyem wo not knowing said the only to other than ene nyense wo yes bibi de ba fa ho enye mo nka minim kakra se ba fa ho yes ya ba fa e ba ya de fine ho ne e fa kwala ne ho e fa kwala ne ho enti debia je se onyim so hunu se onyem na unya menses enso na anyem e ya yale ya bo nko hospital nko check emo wonyi mo nse se ba adenti na anyi ba wo se ba ya de enu na ekum no because se akola yi ena akofa we nyina ba se ba sa no wo de ama ba ma we se because onu osusu se o eye ne ba akoya di eni enya ne dia yes aka ba ko ka ba ko aka mama nke sa ye di nka waje enke sa ye di eni enti se branche we so be di eni dia no opo so wo kire se abaya lolishie no onyini ni eni na ebetima ba say there is a third person what do you say because the ojiri so mumie nu nko ade a enka we ya anya no nka we anka we ka se me ni akire enti be ma no nsanche abaya ni ma ne ho fe enti ye na ma ya sa no bibia etimi de esi ma mesre obai akora ya busuafo ma brafi utie mi a wo ye me fan wo ye me ame wonyini chem so me ba no mesre abaya busuafo ye mpese be ma bibia aba hwe de osu na niwa se wankonkode a sanye sa na busuan mu amwa ye na se ba ne se mo ne lolisha kunya kesa unim ense bi be piepie wa kire mi na me ka kira wo nte ma brafi wo de mi ame de no se mo ya madwe se akra ne mu esi oba ha wankra mo no ne ade mesre bo de ye nka se challenge mo ya ne esre mo ye pa mo chaw ma ye po mo chaw because ensem bi wo ho a se abusuan na hwie no do mo gimo a ensem bi e be piepie wa kire na no oden because omo ho be bom omo baba ba jim e wo sa mema no mienu no omo nkomodie bi omo ni ya dai adie enti mesre omo nso ma yesa ma sesie no de omo ne se ka me mesra ba ye se be ma ne be ya die no se wonya die no wonyina brane na wonya djuma no fa ntwa kwala no because mama so di akire akoba fifi furo ne ko hunu sa ahwe ya ma second year ne be sai approve negative ana say debe afebo se ne yesa kope be ma foforo ene na lolinshia wan fa wunyo bi kura ma ne ngware woni ma wiase enti mesre ma me di su haya onjai opa wonya second year ne ye nesa ana ye di akra ne nyini no obisa no papa di amama na ni pa ye wo mo nya papa bet ma kom dodo wo bomu na kire wado poyen force a wotena se na wa ma wo be nya papa na bet ma force obi amana ajo onyinsi ama mama adenti no so kwa edi ene no nka se senye we di ayemia senye we di ayemia wo so be edi ene enti yes wonyi wuni enti mama ebia na be ma foforo sa ye dai e wo ho ti ma asoma we yie na mama ga egu kwa edi okay yenkoye se ni ye koya a na be hu de be firi maba enti ma yenkoye okay wo de be yenkoye ni ye hunu ni ye hunu se ye ba waje na senye wono na so bi foforo wa ye be sa che fo ni ye na mo ane be ko ene ye nam ni ye tete ne za Akoma FM ye ba bia ne ya be ya announcement lolinshia ba no pacho ye pani kuno o wa hene fam pacho wo mra na ntim na mom nkantu no omo momode no mu yesra mo omo takiri easy my no o ha o tete amfe yo akofa duro bia no mawu na fuma agimo ne so yesra mo mo man nye simple mo nye mboko ma ye yesra mo bebre pa na me say condemn ne mom say bia wo ha wo amane bi me ye de yenyimu twi nyimu adoa wo ha no amane wo ye be ma yo babre wo akokora aketensia brantie se de wo ha no sitie bia da woroma bomode na efre 0246 824549 0246 824549 and 0246 903987 0246 903987 number so wo ha bia wo be frɛ no na emom ne hyɛ so ema me sɛ na wiei de wasiesie me na wahyehye me no aye me fɛfɛɛfɛ eye Josie fashion
Josie fashion na pamentade ede emame Josie ewo bom so wani meet me there sports no in addition mu atade bia wedding engagement eye bibia wukọ bi adwuma na pese John Pam atade ma ho fra 0243 433 465 0243 433 465 kwasi gida nyame ensha no messages ya deba ye be kwa woman so ne ani afrefo adi nkomo ni atowade afam fra 03224 98035 03224 98036 03224 98037 and 0243 114497 eye foko 2000 bookshop and stationery and wo be a wo pe wo benya bi ato math science English social studies bra nursery kindergarten lower primary class 1 to 3 upper primary class 4 to 6 junior high school senior high school nursing training colleges exercise book notebooks Mr. Wada bomadiane bra foko 2000 bookshop and stationery na yema enwoma acheche for school penifo awufoi one logo line ene enwoma so enwa kade ben na wo pe calculated marker board pen pencil sticker pass drawing materials area color works envelopes rulers mathematical sets ni nyina no ye benya bia ma bible versions ni nyina KO 4 KO 5 KO 6 KO old playing building ni mo ya wo offer 0544 000015 0544 000016 and 0544 000018. Hello. Ma. Pacho Jom afidie nu a wo wachie ne ma me. Malone ma passport. Me pacho ya monitor yanko. Actually I am akwati. Nka sa you be dey na dey. Ma me nua ba na se kan ti sia. Ba condemn na me nua condemn kan ti sia na me ka cha bisa for se me sere mo omunye mu hu. No mu kasa kwa ne ba ho no bo mo. Breka se ya ba na wa jima fa do bi anka na no ba na de yi to di enfanya so den ko sem ka se di md the second no en ka ba ko mi yo mo ni fiso na ka mi ya ba ni pa ma bi ye na ta ni nyame na ka ka ami ya no bi me bi da Nyame esha papa ye mouti IME time heba mission bi anam time heba center na the time heba mission ba se malaria be ni padua no mu a wanu to wo honam ya we ya mesa wa da no time heba mission malaria ne be free wo afem watimi ati bia di na wanya hwade akwayo adwuma kenje heba capsules so de wonu mu abisi immune system enu nti yade wonu ne to kwanta wa pai time heba mission ti IME ya de brato yade ne so kenje heba mission no benya bi na kenje heba ewo mroma bi jana house atonso na akwa junction kwalena ka eba dani eba misti eba PFA have made ozons ne apidang kwa chemical heba shop bia mu benya bi friend 0244 417 669 0244 417 669 hello. Hello, good afternoon, Miniaba. Good afternoon, dini baby afrefre na fe boni tell my. Miniaba, of a quarter ni masuma santimampon kufia se not a coach. Miniaba wo brain nti media me Miniaba na me ka tell say die ni no ese o mu ye de to second. Na wa anye na se bremu bi ma akora ni nyina. Wo kwan wo be fa so ba bu so ma ne so wa pa we. Nti wo ye na se be ma no mo ye na enya ni de no be pe ma fu fo no no so mo ye die na. Di bi se no so ba bo nti Miniaba na ye o mo hwo mo na mo tu e wo me ma fa ho me da se. Nyame Osha Papa Mr. Brown and then you Madam Faustina Moore Church of Christ Tottenham London with this cab by CM Fama Millicent Shema the Ansa Echano inipa na mode suma no what they about Georgina Che Sister Georgina no so ewe UK won so dia no nyame adom yensa aka nyame enshamo na hello Dini baby afrefree. Hello. Hello, mama. Kasawa ni yankwana ya breko wadaruma. Hello.
ɛyɛ emuzu ɛba kɛnɛkɛ dr emuzu panis dr na ɛkasa kyerɛ wei woyɛ ɔbɛma wo bɛma ne mu ayɛ mmara yɛtietie ayɛ ketewa kyelekyele ɛma mpɔdɛ wode bɔ adwuma tunu sɛ ɛmo yie ma no ɛdi ho fɛ ma no ato din 1 minute man 2 minutes man wokoko anaasisi yadeɛ na aba low sperm count mehyɛw dr emuzu saa so na woyɛ ɔbaa na kyɛ sɛ nneɛma mu nkɔ yie wotumi sampa yɛ ma ho woma ho bɔmmɔdea ɛwɔ yɛ horo sɛ bayera foforɔ to mesɛ wada woyia dr emuzu wɔbɛma biribia yɛ kama ɛde ama ho na amuzu garlic bitters deɛ boa ma mogya di afirisa no yɛ nipadua mu amuzu k herbal bitters no wɔyɛ firi yɛ anom bi amuzu p honam yɛ ayadeɛ bɛkɔ no nom bi na amuzu ɛba mehyɛ so ɛntutu malaria yade ase tafo club 600 kumase dr emuzu hɔ frɛ no ɛwɔ 0247 776743 0247 776743. Hello. Hello, Maa Akos. Yeah, Mira. I want to say. Nyame adome ho aden pa ya monitor wani enkoi. Maa Akos ya me de ka ta me tan na ne se. Mi de aba no de na no kra na ho ka se o ti se mu pa na aba mu. Se se ma bu share fom ho yi. Ara ye mi aba no. Se do si fela de no kwa ko fa go bu kra kra no. E ke mu nkari bi achi. Nyame ensha papa na Oliver Syria Miss de meka ho kyerɛ wo tombra papa ya masa nyina di wa dance no enye ya no ene de ka ya katre maso ene de eka eye de ye papa Cameline ene de Oliver Syria Mix aba onua ne dwa na woso pa bi na fa kogu supermarket ru provision store mu egumu ahudo bebre wo kwa ya no oturi nyina na afa wo de kɔ na amanse tumi abeto bi nua no ahudo ye wo Oliver Syria Mix mu no wodie no na afa tu ho ya de wo ahudo Frekema line 0507 169417 0507 169417 Oposini Inspector Entry Seke Abigail and Gloria Yachinamo. Hello. Yeah, sorry, die. Mami. Nadia Mibrako, Tiamonito. Nadia Obrako, you ready for a water and Casano from a city going for Blackie, Amunia, Matiana, Kakamekan, said the owner Quintino, and me, argument, getting to me, let's know that I would do Monassi. Na asundenti nimela madati nyame onsa we ye papa name of no extra group of companies extra Marco extra group of companies on say omo per secretary afenso we sales executive nso na saa adwuma yi omo epe no ye pe obi a wo ye nsiefo opa adwuma den afe wo akukuduro na afe owotima anasa opese oye adwuma na nkasa ene ye pe omo afe wo ano kasa e de wotimi convince nipa e ma no ye biribia obetumi aba afe omo packages ahodo omo extra marketing hub extra reality extra debt recovery na extra holdings and extra foundation so wo pese adwuma bi ni sa ne mani na obetumi afre onomo enamba yi and your bomadi and a friend number was 0500 0500 009040. Now, what fresh number here? We bet to me and your sales executive, now as a secretary, no. Now, what to me and your Juma. Hello. 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 Hello, we didn't baby a free. Papa, God bless Herbal Complex. Dr. God bless Akwakofa enro dia badwa mansos na senu anu nam yie mako wo se ekuro to chronic so ekuro to na ekuro bia so doctor reject anasa diabetes ekuro Dr. God bless na dey adro kama ekuro na awu deku afen so was a low sperm count obetumi aye ho adwuma ade ama asthma obeye ho adwuma afen wani aye wo ya wani wisi epilepsy afen henia etwo ni nyina obeye ho adwuma na asabra a hankola mo mutie kono omunyini ye oba obetumi abo na nyensan de se nyensan kwa na opade ya ne bra na be fa ofom wodo to aduro so a se sie achekura abosome na wafa ye fruntafo na de ko ene na sa pepepe Dr. God bless wani achiri kura wo Akoma FM ye dan ye chire he ya ye mfichire he ya kwada ko so ne hwei na abehunu sa he mfichire ye ne sa na bi didi bi achi ampa Asqua Presbyterian asafonemo wa Church of one our old health insurance a dynamo and Kaidasuman from 0243 641860 0243 641860 Mira. Hello, Baba. Yeah, good afternoon. Mira, good afternoon. We didn't baby free.
Me didn't divide. I'm first feel apart Israel. Vida, your money tell way. Yeah, that's the program where I'm with the program where boy and Baba was from. Yami sure when we do my point now. Never can come at me. I can say, Sunny, I mean, you about one new. Meaning somebody has some other room on a mobile share. The Macan na DDI fine. Into Kafra network in Alaska Star Enterprise. And that's #1 original wallpaper. I just saw I don't know Marco Alaska so akokofa wallpapers edi aba adwama so in fact I thought that yetimi show bi was makokofa wallpapers the friend bucha basa Alaska ho and okokofa no Alaska akofa bi free Germany, Canada, Spain, US, France, Italy, Denmark, Sweden edi aba na companies ahodo aban adwuma eko nyinara banking house obetumi agibi dia yo kala bia ene size bia no obetumi aboa enti yenko Alaska josuo na yenko fa bi nkoton Alaska emu na dawo emu obi efa sokana ni wachinchiro okoto original wallpaper dia na chesa Alaska wa me sister no che plaza wa be Prudential Plaza dum mako na se wutu wo be ma friend 0554114878 0554114878. Hello Mira. Hello. Me aba. Ya waba emera be yankwa. This is the rap. The catcher to the man. Ya do man for bonny town yanko. I can say. This is one no. It is me aba manua. One quiet and for so quiet. Wa person I would say wa into yesterday no one into no one shall cry in my Obata Jana wa won't mean. Yame osha papa na grow fine. Grow fine. Dr. Grow fine akokofa mojaduro papa mako mojaduro asese de obia enum bie grow fine. Na grow fine no anya ne mojaduro keka wonu mama na hihya mo kama we condemn ase no ye fe papa we material manima hihya manima toso na ne nyina grow fine. Na grow fine mojaduro no se wonu ma ebo regulate o temperature no afenso ebo ma onya vitamin enuanu no papa be ma oni padua na anyini yie afenso ebo regulate infections e ni padua no eti grow fine mojaduro sabre obia nkosto obia mu na onkoje bi na onom na hihya no. MC Abakwalena Keba, Ashton Rombenya be smart heba, Boas Fred Mans heba, Pidank heba, Pure Leaf, Kabika heba, show be a mubenya, grow fan. Ya vance and so and an Amiyajano, Netwa Edrey Ebi. Na Fred Doctor, I was 0244 596532 0244 596532. Your Globus Driving Academy. Globus Driving Academy. Where a school papa about a driver for so also person who can't go there. A Globus necessary oko. What addition for or moya a pabene not baby or tete woman so almost structures are fair na a DC at Musuya but more than so Globus Driving Academy. Na kwa jonte tie car ashanya wodo any science I would also nini na omochre na ebebo ma onam car kwan so na ntwe twema obehunu ya the sign board se baby obehunu baby danger wo obehunu omo na kire sa na yoma nyina wo mo na kire sa na yema nyina wo mo Global Driving Academy enu nti wo de wo yire wukuno wo ma me wo papa wo nua ba nua bemma ana wan na apeso ko share driving emfa ne fa baby a o se Global Driving Academy wo betimi age award e won ka kam enu nti be sra wa da fa ne ko atonso Eslan ya building no ya painting cream and wine for Globus I was 0554 64 68 68 0554 64 68 68. Your Ruma Fertility and Specialist Hospital. I hadn't so fair. No, Doctor Wedi was one of the Bianias as a quote to Yana and Tafua. While we are Bonini or your Hodjuma Boam, also we are Krawa Bema or your Hodjuma Bob, Monday, Nebra Ruma, Nabajan Tafua, Yarwa, who will be a aka. You put this say Yaria, Ruma Fertility, a whole almost standing in a Nantafona, dear, or say your bonus or their chow, Quanaquajibi. And not to buy a Shebwa IPT Junction, a Shebwa fitting shop. Fred Ruma, I was 0204 227 858
0204 227 858. Savior Foods. Savior. Dr. Savior kwakofa enuanu no dia badwa ma so ma ko enuanu abu owiase na so Dr. Savior no ene na ye enuru a wo di ana sa ye aduane a eme wo sa so na ye aduane wo di so ana sa ye aduru a hihye ayi nipadua no enyarewa nyina osanyarewa bi te se diabetes hepatitis no yade bo mo ne ko Dr. Savior akache na omwo wo anyinyarewa no nyina afiri wo na we di ye aduane wo di na no na se sanyarewa no asam ne ye preko pe enu ntime se wo da sade we yade ne sitie bia didi Savior Foods na nya ho adwuma Dr. Savior akache ne to Savior Foods empese wo bia de fra wo bia be fra ye aduane ne mo eye so special fra 0577 201 495 0577 201 495 IBM and J. And some true school papa or some true for person you know Akan newscaster TV broadcaster nina over 21st of July 2nd July and admission on Akoso now or say bomodiana bra HND communication 3 years of paper we so journalism HND TV and radio broadcasting 3 years of paper nina no we or sound so abua at any power remedial classes math science English social studies and economics obo modia eba obatete sa wa travel abra no mo afezo form no ay 100 Ghana cedi bo modia na bra IBM nje akache na ormo mo bra na bra 100 Ghana cedis yana crow from your basic FM and PP regional office say when ya ko senior high school kwantempana so your campus ba ko ho and ba ko so new one am from hospital ba na kase rodu bo modia na friend it was 0542 170 510 0542 170 510 yenyampon ye gina so na mom no ye ne doctor ebe twetwe nkomo na ye wi a ya san atoa so ene de ye damusa doctor mame ya mo akwa ba ya me de doctor bako de Kristo adom doctor bako de grow fine adawroma eno ana na me pesa metie se de menya hoadi si ai na crofos me ho aye fei na je se aye grow fine me ka che me mame yi ma vek ne kuru Mr. Bosompem se grow fine na sie me nti o mo se me ntobi na me fa mane o mo yo enya mo wa enya mo wa 30 minutes ago na mo okay ni west me ko mo transport department ho papa bi a me ne ko di nkomo bi sam se di enti na duro no yen shadam fanko drugstores ana yen fanko hospitals na obi kona owo problem a yen prescribe adwene bi mfama na so ebi wo ho yeguso so aye ho adwuma na grow fan de ma me yesi yedi ne ho adanse a yen sorry wa ha nti de meka ne se eye mojeduru a eba se ebeboa manipa ade ne ho afiyade ho nti mesel o how bia wonamu we kra de entwen na o how ne mansa isan se we enya adura ye twen yare wi ansa na yakono num na nsisiu na mo ho ban fi yare no jimi number yi utie Akoma FM ya na wo asem bisabi na bibi hawo wo pesa woni ye cha wo fren ya ye no bedi ho nkomo eye 0244 59 65 32 0244 59 65 32 mami un asemo wa ba ko eda no bibi sa me se aduro no mo se eye mojeduro enso me na me ye obi a na me so pa but me sha se me no moduro no me so te me nti ase enu nti mojidi se eye mojeduro na ka che ne se eye no kre eye mojeduro pa na se wutie ye kasa ne mu ye ka ne se enye adura wonom a wo be ye kese eye adura ebeyi saade a enye afri nipadua ne mu kase de nyankopon wo se do si bo wo bia obi so obi sa obi wa obi etia obi yekoko obi etuntum enti se wo so a nkenye bone na emom se wo kase na waye no eye saade na ama waye kase de a wonom grow fire ebeyi saade na afri nipadua ne mu enti obi hu ne se wo so te o se ne de wakan na ama magye de sanse me sha se menum grow fan me so te pa me so te o se ne se ne na fu sitie no na obi apu na otumbu sasa de wonyema na
but o sha say wonum grow fine no onu ahu ne senafu na so tipa na pretense sa na tie kanfuma wonu bia wo so ana onhunu ho say ye woni pedi wo kra doctor sha da ka twen say cholesterol woni ni pedi enti mesrew se wo ye obi a wo so de bia meka wo de emfie du de ye kese na ye wa adwen se oba num aduro de na wotwe atwe a wo hwene obedi kan wasama no kwasam esan se wo de emfie du ana ye kese afi obi ama waduro a wonum a na nsa na nan na wotwe mesrew wan hwe ne obedi kan wasama do numaduro enu anka se besiesie ni padua no na anane saade ne kakran me na fi ni padua no unya sa aduro we bia eye grow fine ho komo na me ne wodi enne grow fine de meka ne se de nkrofo si rush aduro no wa ma ho anya ha obekwa akoton ba bi fufu no kwasam ntibesrew to anamon na ma won sanka grow fine mo grow fine sa wotina adua no ho twa ba ko mienu na yi unsa firi ma anya papa ese se ni point medidi anya hwe kra no dakro wodi imprensa eye normal but obi edidi anopa obi wakra de babodu ba ko no fa aduane nka na no o se meti se kom de me esu me kom no aduane mesre o hwehwe grow fa kira kwa na nombi na menua no mo ma na de mo de da ne da ye beka mo asem papa esanse ma mu ni ho aye ni ho mema nya sika na oba ni bi enye yi da bi o wudi kra nya mo de enye ye de enti so ye ntena se hwehwe ma mo nkofa ha obi mma ti mesre mo wo yo ba na wo hawo e won nsabuo mu a edura mekamfo de amam eye grow fine mo je grow fine ye woni pa bi ho ma je atum se eni dane eye kwankro penifo de obebo ma ya ana wo se obi anti wunya wadura obenum abeboa wonti ana wo se eni dane eye kwankro na ya na nya me wonwa esan se obetime ne ma be yensia di nkomo emu be yennum beka so mo eni dane nti onim se eni dane de eni adru mesronum grow fine adanse a eba fine dane hu ye se ye kan utie Akoma FM ade be chine ye twa obi de ma eba 5 days ni nyina na so 5 days na eba no obi timi kasa me kra manyu super ade kra mitimi sebe kitten obi so de ne de eba black na clot ni yi aba de arro ho ne se obi wo ane de no afi konfie mi no ohun wo yo ba ono so a menopause onya nru ho onu 30 years kra onu 30 years kra 2 years omu ni nsa obi de 5 years omu ni nsa mesra to na wona wonsanka grow fine ene ye wo ma no bi nso wo ho a ono ne de no sabusum we na eba ebetimi abede whole month ni nyina wan hwe ne ye kra moja betu ama do be hospital asa akopɛ moja foforo de na pakwan so aba da bia na kotokwa agye ho afa very good mesra momo dia to na monko ba bi to aduro bia de hia ne se wo kwa betimi abo aduro ndi se wo pa grow fine wo kasa obeyi bia ma ebi no kwa tumi kan profile nanso wo mo shop one de wo nim adu kro ni nti ni yama wo kan be yama grow GROFYNN we and ye grow fine kokko pe bi nanom mesra wo ya na won sane wo na ta ye utitiriti da ye kan wasem ansa na be hu sa symptoms no e kire se saade ada wo nipa duane mu for 15 good years etanya won wasa akwada akra timi kasa na ansa che no enye wonwa mesra wo ye nuane a ye di ne this time no say yampa ho adure betimi aboa yen ama yetimi anante ye de no kwase mani sabe ye 25 ne ye 30 ne ye de tetale dan ho ebe koso a na so grow fine ba se obeboa e masa hawa nipa ye fam ni nyina no afiri ho etimesre wo ma won sanka grow fine moje dro ne bi won sane won na ye otitiriti eya na woni subru obetimi kasa ya na metifa eya ne gaga boss na ni ye ko very good hwe nipadua no emoja nko a ne ade a edi efusane wo nipadua no mu wani de baabia wo no ehwa a ne wo baabia wo nan wo ehwa a ne wo enko baabia na emu moja ene ko baabia enti ade bia beto moja mu se ye fi se ya de papa se ya de bone de ko nipadua na ko ane mu nyina very good I say the susan on say enso etene ade bia betum bia de ebetwe akọ se ye papa se ye bone ende be ko enti besrew bo modia se ubenya grow fine na ade nutrient papa nipadua ni hia no de be ko nipadua na fa na nyina baabia moja ntimi anu ho ntem no eho ena ma hu ne me haye me ya ana se me haye me ya mesra wa ye number no aye 0244 59 65 32 wa wo na se tatai
obi timi ka me de me na si for my ya na am said de matia foam so me si obi timi shampaboa ewuro no onim said mpaboa wuro eyey papa bi Fred ya dance o se me ko foam ko twa me nan me ye adwuma me twa me wa hunu se wa twa ne nan me dru fie na me ba no bi sam said de na moja wo me nan ho ansa na me hu se me twa me ne nan na ye dufu ehwo na wu ndi ofre ya wo kan kire se unya agrofa no de wo hu wo hu nti na ofre ya ya dance ye be serew obi timi ka se stroke achime me dadem nya agrofa no me enne mitimi sorry na nte brante bi otakwa makro otese ye kasa se ofre na oka ne papa de wo hu afa agrofa ho no o se ohun bi da ye be kan ne se stroke pressure bibi bia wo wonte ne ma bia se no num agrofa obi timi ka se yin a yede ato aduro so no ebia na pressure wo me so yede mato aduro so metimi anom growth ubetimi anom nemom de oye ne say hospital no de ama no wo didi wie na wo nom a na watwen smedua san kodon hwere ba ko no abanom growth okay wo ye ne say beboa na mesre obi timi tena se anopa du ba ko no ni die anopa aduane ye friend breakfast yenti ye friend breakfast ne say efra nwumra wo didi ye ekosi the next morning wo ni di ye enti 12 hours fasting and waye enti wo sori anopa ye ntwema kompo ne ya ansan wadidi sanet ye ntwema komo ne ye enti masrew mo a mo twan du ba ko ansan utie Akoma FM hwe ya yima kotwa kuru mesrew hwehwe grow fam je dure kira kwan na dure we wo no ma nya obi na be ka cho se aduane wo ho akofa da bi mesrew grow fam kwan ni mo je dure wo no ma etimi ma wo kala eye fe grow fan ko ani eye fe no ma e ma okala eye fe sister bi na no o se bra modro ne de ye hu de be ka da bi mitiri mi ne bubu ma grow fan asensie no ka sama ye ka obi be ka se o asamo ka o se ni tiri bubu o se ya na o de hye ne hairdresser o de urade adom ono kwa de wonom no o se aduane a wontimi nni nti eno ti na no wonom but o se asese wonom sa problem no wanya additional nti no kwase me de meka ne se penefoso banyansafo ye bunu be ne kana se aduro baje nso a atrema kakra ya kan se wutu ho na mabe hu se betena ha se be nya nu dwa bi na bi maka kire mema no a sabe munum nuro bi ansa na moni ma ahia ne se mesere mo bo modi akonum grow fine obi beka so edi enti ena wo se menom di enti apesa wonom ne se sabe ye bema no eyentini entini nso moja na namu yes enti se moja entimi anuru ho yi a enye na dwuma sade wo hwehwe no bogom me de menka wo na wo ka on de me ya mensa me ho se de wo ya mensa nam se me menka sa wo na wo kasa enti me sra se moja entimi anuru ho ntama enye adwuma wo ho se bia wa ye mre wo hu se wa ye mre menka se grow fan wo ni oba be hia akokko no da bi ya ka mensa enye aphrodisia esiesie entini mu ema moje tumi di mu afro sane a ema bibia so ye na dwuma sane ete ti mesere wa menua no mema ya sa abrante 25 years 30 years ya na areho enya areho ne ho hyesa krafo atoma sorosoro ma be twa wani su da kwa bua bebe wade kwande ya eti mesere mo jimi number na ye nim komo Akoma FM yen komo a ye die o pesa ba ne no tena se fridge wada no pa no nso ekosi memenda awia no miinu eye grow fine herbal clinic digital herbal clinic ye be dia na say mama grow fine herbal clinic san mekano digital herbal clinic ye wa makomra na ba wo ba ye no betena se ye ben Bank of Africa udru na so pe digital herbal clinic I say be kan afa grow fine esan wo cancer ya brand no grow fine yes enam Ghana ha ba bia wo hia ka na to adrone bi na grow fine na bi na wonsa aka no wo pe bi etu na de akogu shop ana pe ba ko bi anoma enye na mom se wo de kogu shop de a eya ko Fred Mens wo e wo KO Fred Mens KO ana Colinac e wo Ashtown Misty Herbal e wo mrom Apidank nso e wo mrom Dan Herbal e wo mrom Ikof Herbal e wo Ashtown Smart Herbal e wo Boase Asempa Pharmacy e wo PZ Edum Asempa Herbal e wo Kejetia Taos Herbal wa de Shemai Samdora nso e wo Kejetia Habme e wo Asafuleba T1 Herbal e wo Ashtown Tinatan Herbal e wo Sofalai Chris K e wo Sreso Blazer Requa e wo KO ana Costa Pharmacy e wo Pampaso Edia Pharmacy e wo Don Cake Luka from Herbal Kejetia Sax Herbal e wo Patase Blockhouse ana Yellow and Orange Pharmacy omonso e wo Amakom enye na wo ba bia de ehia ne se obetimi abo adro ne din ti number na me dia found no
0244 0244 59 65 32. Number we for Drodin Grofano for save number. Okay. Grofan is spelling no GROFYNN. Sa any spelling Grofan. Onyanko pon the young kwachaya. The sene. Yabesa yashia. Nyame enshao. Dr. Grofine say makeka koko abomu matson so na afemudi aye Grofine ama yenyina yenya bi na yenom. Na mesro sa wo how wo problem wo amane bi na pesa wo de bedan ye ne a fresh 0246 824549 0246 824549 055 36722173 055 36722173 and 0246 903987 0246 903987. Mom, me driver's license ayiro, me driver's license ayira me so free tour Akoma FM animu ha more ho no a we de me fan said e kwa Makion ho no and me gidi say a free tour ye enti me sraw say wahu no a wafa driver's license bi o ba bi edin ye wo so ye miami din wo madaka mu Mary Akosua Ade Mary Akosua Ade adawuruma si wahu license yi a bomodi ana freme me ye post ni yire de na nso mo cheme a na me nkura license yo mba cheme ai emradi obi a enti bo am na me nsanka me license agese me za kwaje fufuro ni nyina so yankwa tete aduro mra ni nyina ya ha la ja me su bi ni bi sese enti bo am ma me nsanka me license no ka ukudi nye easy why from me 0245 301462 0245 301462 me am number wo from me me shawa me shia so the bebra me so meda wa sinemom so wa hawa mane bi na opesa wo de ba Akoma FM ahasa wo de fabra enye so opesa wo de ba fabra tutumrika mana moto na fabra wo ha wo mane wo problem wo de enfrempo bomodia ne fabra ahasa ya wo askwa ye ne mo kumasemo na edin hwani mu TV3 dynamo ya ni TV3 ye nua inti no edan na mu na Akoma FM ewo askwa bomodia ne fa wasem no ebra na yensom na ye ni hu dwuma emao nyame ya domo a ochina ye besan e de Akoma mu nsem dwumadie no abra wo biom ye sorry so na tesa yenia kasa ye nua bema Tony Best abaje adwa no what the Quantum Pond Drive papa me kofie na metie sey a wotumi se me duru fie kra me pese mesi oh Tony Nsano de papa bi na omo do mo ba show no so nyina pa enese nkomo oba ba twetwe ma anu o hye e bo mo de na Tony Best Quantum Pond Drive ya na ma se ma money tia adehye doctors Edison na so de anim no ne agina die prakope eye Dr. God bless wo waduro osaya de se ebana bibidro ma onni se so Ghana ha obema mu ayemre ehwa ana awu asma yare ana se stroke why kese dodo ani yade etwa yade ana se enkwe ene ennam nyare wa hudo nyina wo bete ne te sasabro